respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Ahenkan say we dey no mo na mo say oban kan ha kubasia na say ebu mo morning show na obi age benche e bia Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di Ahenkan mpo nipo no na dwen hu so de adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Islam say nipa na Baba no pe wakan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Oboba manage ma ho fama say and let me know because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you nyame shira obebre Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Dimi fa continue so I need Semna ususu wa mi so bani bi if he said uni me newo abanu ku na ji mi re otu mi bro e wa mata fu ani odi mu for mi jini kruwa ya na busu wa ye nya do yenku ene be di meji ikpana ni na mesa ya wa fie na wa che mi pa everybody give me order se wa ma mi we radie give me order everybody give me order kesi woni mani da so adinpe sambro everybody give me order woni ma ku jem nya mi o adinpe sambro woni afwa everybody give me order Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yewuwa ni mirefo biri yami. Oma mi da from edidibia. Ojame ko esia ewodo. Odimi fa kwantene so. Aoni dinti. Semina wususu mwa if he said, when he mean a war, Wabano Pumana teaching me, or to me, and one madam for him, would he move for me, Timmy Crew? I am a busu, Yenya do Yanko, and never dimati, is a min quan, and you know, who have your wife. Now watch me by Raddy me order. So Ahenkan FM. Dimi fa continue so I need Semna ususu wa mi so bani bi if he said uni me newo abanu ku na ji mi re otu mi bro e wa mata fu ani odi mu for mi jini kruwa ya na busu wa ye nya do yenku ene be di mechi ikpana ni na mesa ya wa fie Watch me by everybody give me order. Say wa ma mi we radie give me order. Everybody give me order. Kesi woni mani da so adinpe sambro. Everybody give me order. Woni ma ku jem nya mi o adinpe sambro. Woni afwa everybody give me order.
from where did it be? Ojameko is your hand. For continue so I only did it. Semina wasn't so much Miss Robani. If we say, when they made the war, Wabano Puma, that is a maybe. Or to me, and all my time for any. Would you move for me, Timmy Crew? I am a busto. Yea, no young cook. And baby magic. It's a mink one. Now I shall make my radi dimioda. So I'm a me radi dimioda. Miss Unimani Oh my ya Ghana Adisiye, a Boba of Ore amount for Emma Ati, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, a music. Radio Papa, a music. Thank you. Ghana Adisiye, a Boba of Ore amount for Emma Ati, Ediba Ahenkan 93.3 FM. A Boba of Ore amount for Emma Ati, Ediba Ahenkan 93.3 FM. And then so you're there, ready to say, and unti anope what's ya say? Na odi NJ akame ho na ya to bas renyumi o se yen ye di NJ erebo ose ye di ani dibo se umeka Kristo asafo umumye and I ukiada me ne de tosu edu enwotwe and then so ye de radia ye anopo ya nyumi ama makai ebra na meko primary anyumu we ewradi nyankopon Sabra ni ko school na eyewukuada seya obonsi yakwa kotwa hia mu ewo presby asore Sabra no eyo sekete se oko presby school nko ade a ewo se kwasiada oba presby asore na eyo sekete yewo days ni bi wo hono mu a eno no umpo una also ye muslim una also ye hwan e wo se oba presby asori kwasiada na wo bitize you na wa ma ade echi monday a alhamdulillah this e wutu fa wiem ye bema waso be hye papa na ukiada saying so na yakọ presby asori there na yakosua presby nyom minim se na ewo ho de a
Enti sabre no na ma yen ye disua presby nyom bebre no a. Yen di ani jeribo se. Abo som fo. Sabre no ye disua presby nyom pa. Eno na ebo aye mi etimi to presby nyom. A free sub break up him said, "No do boy for God and country." And in Tiana, what you say? What going to the beba 0594841044? Yenjume dia ye baby dini nei, and sama would I ever brobo so and no. Once you bet me to have been ched yaba. Ubet me a joining a war a internet and a song. YouTube, Ahenkan 93.3, Facebook, and so Ahenkan 93.3. Baby, I quite me a Santana and be among countries who are mayor and Juma. Prayer the asida besa the amount asefo nyankopon se yekoda se awufuo onam adom ni mobrohu so wabra na ni daso nim se yebesa mpo asori biemu Awurade adoma doso ama no prayer kan yen akante asefo a ahoden ewo won mu yetumi duo mu ye bibima ne ye Awurade akan ya aka ho a anopa ne ye ka kire osorosoro hene nyankoropon ne se yedana se emu yedana se a akodonto yedana se nsada yedana se na ose efata Ghana adisiye Okwoba ofore amamfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM na enra eyiresa yakuma pamu wonkran aden a anese ena afei midwives fo a wo mo akogye ntete ya wia betena fie omo kire se a free afe 2019 rather 2019 a omo wie school amatena fie a na omo se de twa wo omo nsunu mu kura ne se omo wie school 2019 omo da so tifie ena anu ya omo konkoti a ye se 2024 a ye wo omo juniors no omo de ya ma omo financial clearance ama bebre no ya form adwuma mu ama omo 2019 for da so tifie eno na omo kire se da bi o ye no ane se na amen enti enra omo ti won hugu montene so ene ye kira ka omo kiye na enya asenketoa ene ye bebo awura mu na ye di mu enkomo sanso na hwehwemu bi abeto edwa kire se Ghana fo ohamu abupen aduo wotwe ena sebe bebre no a wo leseke adwene no ase atete afaso ye niema bi a adwene wa wonte ase wo kire se Ghana fo no best 80% bebre no a wo behia wo mo na jese wo mo kasa ono nko na ma no odi nkomo saa se eye pressure na wo system ni mu se ye dien yi o odwene ho a wonte ase mata no pai ye beka kire Awurade se oni kan na yen ye ni na chi Ghana adisiye Okwoba ofore amamfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM enti dia ya ka kira safo Awurade no se Ghana fo be se aduo wotwe ohamu abupen na aduo wotwe ena wo mo adwene na to afa so nanso ye nyina ye hye coat ebititi air condition mu sani anopa yi ma fa be won set tia mete ha yi bibira adwene nye eye pressure ni wo krom ana sa adwene na na enye anopa yi ye be ye hu aduro Awurade ni kan ye ni na chi yes MPs di bebre entia
MPC di bebre say wo mo ahye coat but adwene ne nye enkofo bebre a wo mo ti aso dem asofo ebitimi tiamu a na wo mu yi mframa bebre adwene ne nye Awurade hu ye mobo asore mai mo nse bi mu tiam kaya oyi mframa fa adwene ne nye Awurade hu ye mobo aposifo bebre or the parkway adwene nye Asra force do before you complain say wo nso bebre adwene nye hey Erade hu ye mobo 80% of Ghanaians Erade hu ye mobo wate na say wonim say PURC Major Public Utilities Regulatory Commission omuguso a womne Ghana fo bi edin komodia fa enyina monkane abo nsuo bo a yepese yepejamuo no omuguso omodwendwene ho se enra ebi koso womkoi woye banche anane brode Ghana fo bebre no abu afu se he na mo ye no ane se na amen emprempre ya ye kasa yi hwese de mama kane yi se abu nani o se ye den yi se ene kanea anyina mo kanea nyina timi bu anichie se hwan na obu na aginchie o medwene ho amente ase na Kwame Asante so woni nam hio odwene ho a wonte ase wonu mu nyina wo kan yeso obo ba nye enso ade no enokura wo kan simple no soro ko ba bi yo de be kwa anwan no me ka kire o simple enti no be time a amanga so ade ase ye dwuma so atiase wasori baabi a nenam yenim ene waka ye gu afiase na wo apie anopai eyewukuada ye mpese abam ne beba epese ye die lamu din se ya so na yebekọ akwatia ene yebekọ akwatia se woni misa akwatia MPP no so abode saa wo ho mo ka se odanfo nko ade na agene okwa akwatia o mo so de no ayaba prekesen wo ho na anopai yebekọ akodi nkomo eyiri yo yebekọ akwatia ni akodi nkomo wo ho no mo ne anopai na yebebisa se TVET no eno so ho asem tesen uzesesi ya nyina ye preachisi an ye monwura nsa no dwumam krofo mpamade krofo nye tirebi nyese question ye bisa is so simple say omo ye preachie because I know say ye guso ye kase ye mfa ehunwura nsa no dwumam yi bebre no adom ho bewuram omo wo school mo sua ade nsa no dwuma de no omo wia omo benya adwuma ye ana omo wia ba be kan ye nso so a ye kokosua aborofo a wresres kontomire a emfa hwe to ye pono so no omo ba be kan ye ho ana anopai eno so ye bedi mu enkomo ensa no adwuma TVET eno so ye bedi mu nkomo wei bebre ka ho ene ye sinkodwa ye de ebremo Simanu aduanan enum ena agba pa no nsia ho mepa chawo nkwada no omo ebeko school ni nyina munya ni nya no wo munware won na omo nhya asese omo ko fati ase nkwada na aba na nsan ni bibre no aya kwadworo wanya ne no begu omatwe ni musa twane to ho na ko hwie nsugo nyunu guru ne so ko nware nko oni bra ye ya bebre abusia ene ensamne donso every kwani mu no so ye be ma kwan na so atimi aba mu bi na wo de aba be ka ho senior mampani aka no we should be citizens and not spectators, responsible citizens building our community and our nation. Also, let us work until the work is done. And into brand so be ma kwan na so abam bi wade ase ya me ba chawa me fa wie mo brand sem fan to media ni so mfama na afei ene obofo ba no obofo pa wade nsem ni bi nso asan de aba
ɛnɛ nso mpanimfo ahwɛ wiem bɔbrɛ nsɛm so ɛsɛm nka nkyerɛw sɛ ɛnɛ nso nsuo ɛwɔ wiem nsuo wɔ wiem nsuo wɔ wiem nti ɔtoto nneɛma no ahwɛ kwan abɛfa so abɛtoto ne yie ɔkyerɛ sɛ anɔpa yi apue ama ntɛm mmea yɛ ahodoɔ no bie no nsuo no ɛbɛ petepete kakra na afei ewiem nsuo no abɔ kyenku amunamuna sɛdeɛ wɛda no bɛyɛ anɔpa yi no saa pɛpɛɛpɛ na wia nso ɛbɛyɛ na yɛkɔ anwummerɛberɛ mu a wɔkyerɛ sɛ nsuo no bɛsan petepete na nsuo no emu na anɔpa ni awia yi a kakra bɛtɔ no na afei edura anwummerɛberɛ mu no a nsuo no kakra bɛtɔ nanso ewiem ɛbɛte ɛne nti yana wate aseɛ ɛde ama me nti ime bɔne nyinaa tɔfa de ama wɛnɛ no wɔkyerɛ sɛ nsuo ɛwɔ ewiem sɛ baabi a yɛduru nansan no nsuo no siri tirase ɛne nti mo a yɛ ana mo kɔ afuo mu a mo pɛ sɛ mo de ɛda baako de afuo no mu nyinaa adwuma wie no wahwɛ yi a nsuo no bɛbiri mu biri ntoro bi ama obu bɛfuo ho nti woyɛ adwuma no kakra na watwa so no aba wokɔ afuo mu no nsuo boro wo a ɛha dwen nsuo nso boro wo a ɛyareɛ yɛmpɛ sɛ wobɛyare so wate aseɛ ɛne nti woyɛ adwuma kakra na watwa so ɔmo kyerɛ sɛ na nsuo ɛwɔ wiem ɛne nti yɛ na wate aseɛ saa ɛde ama me Ghana Adisie Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Na yegusu a asɛm wɛ na no dwoda yɛde ba yɛ sɛ I will rise again no yɛdi mu enkomo na anɔpa yi ɔbɔfo a ɔbaeɛ no asan ɛde ne fa bi ɛde aba ɔse ɛnam sɛ mɛsan asɔre biem nti I shall take over my rightful possessions enti ɛnneɔma a ɛyɛ wo dea ɛnneɔma a Nyankopɔn bɔ wo tie Nyankopɔn ɛbɔ nipa bia no ɔde adwapadeɛ ɔde animonyam ɔde yedie Awurade Nyankopɔn de nneɛma papa ɛna de ka onipa dasani ɛho enti Nyankopɔn bɔ onipa bia no ɔde ade a ɛyɛ papa ɛnko a ɛna ɔde bɔ yɛn ɛne nti na ɔkenkan Bible na ɔse na medie minim adwenko a madwene afa mo ho ɛnyɛ bɔne adwen ɛnyɛ yareɛ adwene ɛnyɛ adwene sɛ mede bɛgu mo anim ase ɛnyɛ adwene sɛ mede mo bɛkɔ amanneɛ mu na mmom ɛyɛ adwene a ɛde mo bɛkɔ awieyɛ papa mu Awurade Nyankopɔn adwene a wadwene afa yɛn ho no enti ɔbɔnefoɔ no ehunu sɛ wei ni adwene a Nyankopɔn adwene afa yɛn ho pɛ ɛna ɔno nso sɔreeɛ sɔreeɛ no nyinaa ne sɛ ɔbɛma wabɔ bra na akontradikte Nyankopɔn adwene pɔ Nyankopɔn nneɛma papa a wadwene ɛde afa wo ho no bronsam nso pɛ sɛ wobɔ bra ɔbɔnefoɔ no pɛ sɛ utu anamɔn a ɛne ne Nyankopɔn ɛka no ɛnhyia sɛneɛ bɛyɛ a wandi yi a ɔbɔnefoɔ no abɛsan akɔ Nyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ ɛna na wote ana wodwo w'anim sɛ wo mba no wobɛkyira wɔn mo wahunu ɛnhyira na wɔhefa ɔbɔnefoɔ no pɛ sɛ da biara no onipa ɛfom Nyankopɔn deɛ ɔbɔnefoɔ no hwehwɛ ano no ɛne nti duru baabi a ɔde wo bɛkɔ ɔhaw mu ɔde wo bɛkɔ amanneɛ mu yes minim sɛ yɛwɔ ɔhaw ne amanneɛ bi wɔ hɔ no mu a Nyankopɔn ma ho kwan na ba nipa so Nyankopɔn ma ho kwan na ba wo so ɛnyɛ sɛ ɔde ba bɛku daabi ɔde ba bɛpagya wo ɔde ba bɛhyɛ wo den ɔde ba bɛyi wo afiri biaye bi a wowɔ mu ɛde wakɔ biaye foforɔ te aseɛ ɛnra meka kyerɛ wo sɛ before Nyankopɔn bɛ lifti obia no ɔde ne kɔ a situation a ɛyɛ discomfort situation enti ɔde wo kɔ hɔ no mu ana afiri waba bɛ comfort wo obeyi this ni free hɔ na ba bɛyɛ comfort da bia Nyankopɔn bɛ pagya obi no ɔde no ɛfa amanneɛ bi mu tie ɛnya amane a ɛbɛku ɛnya amane a ɛba bɛden ɛbɛbu nkama fa wo so na mmom ɛyɛ amane a wobɛdi mu nkonim ɛnyɛ sɛ Nyankopɔn tiri mu ɛden to the stand sɛ obɛhyira wo nipa bi a wɔsɛ wɔde ne kɔ amanneɛm daa bi ɔde wo go through saa process no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛhyɛ wo den sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛduru berɛ a wo enjoy a wobɛnya experiences na wode a enjoy life so ate aseɛ saa ne Nyankopɔn pɛ sɛ ɔhyira nipa bi a ɔyɛ no ɛnyɛ sɛ ne tiri mu ɔden na me ne me papa na ti fie me papa beto bibi ama me bia agye se wo hyɛ mahoro ba hwɛ sɛ me bu befu anaasɛ me bu mfu a da bi nte saa Nyankopɔn de no sɛ ɛyɛ nhyira a wɔde brɛ wo a
eye nhyira eba betena wono mu afebo enam say betena wono mu afebo nti no e wo se wo test wo hwe e wo se wo so wo hwe say are you ever ready to contain that blessings and I say breakthrough no why a crado say obetumi asom ana so what as here sania wo krampo na wo ye nipa na wo ne oba tifie unim se oba no onya emfie bia there are some cars and I said niema bi wo no mo a handing over emfa ma oba no. And into the last time, let me read a story about Michael Jackson. Ne ma oja o machire as at the time a owu ye no wheel or ye edit to homa ne ma no. Na ne ma no e was think omunya 18 years and san o matimi access properties and all the benefits. As at the time a Michael Jackson wu ye na ne ba panyin mpokure nya 18 years. Enti it got to a time where newspapers ni bi shase so more report say Michael Jackson in mano aso my mobo ase almost ran san no madi enti me nso me imagine say I will continue to read about that story say Michael Jackson no you obi a obebo bra ukọ US ono nkwa ne empire metimi aka tell say et say kurobi ono nkwa say that jiasase yantam asase no oje ye no uwura mu abibia bi wom mo am parking kan no so what read about Michael Jackson and you make obeti ase but this same person na what wealth in abundance no o indicate when he will mu say ne mani betimi asese a age so manya 18 years enti bra owu ye efri bro wu ye kopim bra ne ba ne benya 18 years no whatever that will go through and I say whatever that will happen no it is just a preparatory grounds for ne mano when they turn 18 years where from human wisdom enti semene wo kan about divinity perspective I was out here enipa mponyansa mu no watena ase ahunu say ne ba nya 18 years ansa na obetimi access na dwapade nyankopon so se na nipa dwene no odwene boro ye de no so yempresa wote ase no enunti se na mdi kan ka kira wo from Monday Tuesday say ewom se watofem ewom se wonam situation bi mu a sa situation no ama enipa bi asase akeka nsem se na enye ono na de bia wote asori dem a obo mpaye enye ono na watam asori na bɔ ne bo no enye ono na odi adwuma na bɔ ne bo no enye ono na waye A enye ono na waye B enye ono na waye C no adenti and I all go through this situation and I say adenti na all pass it through this ebia horrifying situation adentia eye nipa na ebisa sa questions no but anopai onyankopon bofo a osuma no mane baaye no asem a wo resade gu nanum se o mra meka nkyere me na me nso me mbobɔ mu amane mfa nkyere wo ne se ewom se wato fam se na meka wasem kyere wo na no dwoda no ewom se wo niema u business akofam ewom se awade no anije na dwane ewom se ukunu ni sikasem atonsuom but ebesan asi ne dadam ebiom tie enam se ebesi ne dadam nti no afei adwene pa nyankopɔn dwene de fa wo ho a biribi nti na ye nipa se afei de anidaso asa no me say awurade se me nsa meka nkyere wa no pay say you shall rise again to take over your rightful possessions eniema ya wo dia ade awurade aka fa wo ho ye papa a biribi nti enipa bi ye o magene say me de menyi ni se nkyere bi beba me de menyi ni se obetimi awo no awurade say ewo no no nkrata mu no wa kyerɛw say you will give birth to twins awurade nkrata mu no enya ne nipa ka ogana ha no ene ne ewe awurade nkrata mu no ne se ente betimi abasa physically ebetimi abasa the present situation no ne ayehunu ni mprempre no ebetumi abasa enso ani ebetimi abasa ne yehunu ni sisi ya no ani da so anim but ewe awurade nyankopɔn nkrata mu no ɔse ɔbɛma wo so awurade si mashira wo enya wo nko na mashira wo one wasefo even wanyem akra mashira wo
enti anopa awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wobɛsɔre biem na wobɛkɔ akɔfa eniyama ɔbɔ waba asase so ɔde kan wo ho no awurade sɛ wobɛsan sɔre biem na wakɔ akɔfa saa deɛ no di so ma menka asɛm bi ɛnkyerɛ wo na no ne ɛsiiɛ ɛwɔ Egypt wabra na Israelfoɔ kɔkɔ yɛ nkoa ɛwɔ Egypt Misrim asase so na awurade asɛ ɔmo ho bɔ anopa yi awurade aka wo ho asɛm papa bi anopa yi awurade aka wo ho asɛm papa bi ato hɔ no mo a ɛyɛ nhyira ɛyɛ yedie ɔso ɔbɛma wayɛ den ayɛ ɔdefoɔ abusuani mu ɔse ɔbɛma wayɛ den pillar of the family but ebia mprempren wakatua kora nyɛ ɛne nkyɛ awurade nyankopɔn krataa mu a wakyerɛ sɛ you are a billionaire no wanhwɛ ya no wanyɛ ani because sesi ya me no kasa your salary ɛyɛ 300 Ghana cedis sesi ya me no kasa your salary ɛyɛ 200 Ghana cedis nyankopɔn so nkrataa mu no ɔse you are a billionaire enti sɛ wode ba nipa nyansa mu a this is a straightforward nonsense thing but I have come to tell you say nia ɛyɛ nonsense ɛde ma nipa no nia nyansa enimu fa ma nipa no awurade nyankopɔn so ɔde nyansa wɔ mu de ma no san sɛ adebɔyɛ mu no ɔne nipa nkɔ agina ansana wabua ɔne nipa nkɔ agina ansana wahyira sɛ nka nyankopɔn ne nipa kɔtena ase sɛ mepɛ sɛ me bless Kwame Asante enka ba hu sɛ ne anti bia sɔre free takra sɛ hey hwan Kwame hwan menti ase yɛ nam ti ase kyɛ but nyankopɔn sɛ dabi ɛwɔ me nkrata mu no matwerɛ wɔ mu sɛ Kwame Asante will be the pillar of the family through Kwame Asante yɛbɛtena busuafo nka through Kwame Asante yɛbɛtena no mu bia yɛbɛka takra sidin ɛyɛ awurade nyankopɔn nkrata mu and I don't believe sɛ ɔno ankasa mpo sɛ nka 5 years back na yɛka kyerɛ ne sɛ masa through you de bia yɛbɛka takra sɛ anka ɔno ankasa kra bia ɔnye ni hwɛ nia ɛwɔ awurade nkrataa mu no ɛyɛ different from nia ɛwɔ Ghana fo nkrataa mu nia ɛwɔ wabusuafo nkrataa mu nia ɛwɔ wo maame o papa nkrataa so nia ɛwɔ wo ankasa wo nua nkrataa so impo wo ankasa nia ɛwɔ wo nkrataa so no me say nia ɛwɔ awurade nkrataa so no yɛ different ɛde free no ho enti awurade sɛ menka nkyerɛ wa no pɛ yi sɛ nia wo nim sɛ wo nkrataa so no me mɛka nkyerɛ wo sɛ ɛno ɛna ɛbɛbɛm you shall rise again and you shall take over your rightful possessions. Enti nanu say nyankopɔn asɛm ba bɛtɔ fam sɛ tim na we ahwɛ ni nwianim ni we ahwɛ ni nwianim awurade nyankopɔn krataa so no na wakyerɛw sɛ ne ma Israelfoɔ no ɔmakɔ nkoa teo ɔmakɔ nkoa wɔ Egypt no ɔdo mo bɛkɔ bɔ asase so ɔdo mo bɛkɔ asase a ɛwɔ anifunsuo ahyɛ so ma ɔdo mo bɛkɔ asase a ɔmɛkɔ akɔtena so afebɔ ɔdo mo bɛkɔ asase a ɔno nyankopɔn no anya abotre anwene ɔdo mo bɛkɔ asase a awurade nyankopɔn kyerɛ sɛ so mu koduru hɔ a ɔmo behu no anim onyam but na in the present situation no na ɔmo yɛ nkoa anopa yi awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ you rise again and you won't just rise again you rise again to take over your rightful possessions nea ɛyɛ wo dea no wo nsa bɛka ɛne nti nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛkenkan Deuteronomy chapter 1 the verse 8 Bible sɛ awurade yi Israelfoɔ ɛde wɔn firi Misrim asase so the land of Egypt ɛde wɔn kɔkɔ pie bɔhyɛ asase so na ɔde ho nkɔm hyɛ ɛde ba dito sɛnea yɛahyɛ wo ho nkɔm sɛ wobɛyɛ billionaire wobɛyɛ nyame nipa kɛseɛ wobɛyɛ onimonyamfo wɔ abusua ni mu wobɛnya aware papatie sɛnea nyankopɔn nam na diifoɔ bi so ahyɛ nkɔm akeka nsɛm akɛseɛ akyerɛ wɔ no nea ɛyɛ papa ne nyinaa no pɛ yɛ awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ you shall rise again from where you think you are falling to take over your rightful possessions. Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsɛ no atoa so ɛberɛ no nti yɛde bɛsi ha but nea mepɛ sɛ wote aseɛ in a summary way ɛne sɛ ɛwɔ mu sɛ sɛsi yɛ adeɛ wode w'ani hwɛ wankasa wabrabɔ no a yɛka kyerɛ sɛ ɔyɛ billionaire kora wahwɛ yɛ abɛpae nipa ne sutorɔ but nyaabotrɛ wate nea ɛwɔ awurade nkrataa mu ne sɛ yes indeed you are a billionaire but mprempren wakatua fia no a wogye no ɛma wo nkura nhyɛ but you are a billionaire me no kasa sisi yi
ebia na wankasa kura utifia woni adwumaye but Awurade nkrata so no atro se wo be employ nkrofo ebebem nyabotre you rise again and you shall take over your rightful possessions. Awurade nka ho na dom no so mfa ma wo adom wura na dom no nkoso no so mfa ma wo se wonya abotre na nkoso atena Awurade ne nwunu na se na wo ye wa famu de wa abrabo yi mu a trust me and trust the process. There will surely be light at the end of the tunnel. Ofremi Oboba Ofori Amanfo, on behalf of the solid production team in town, we are doing this together. Udi Ahenkan Kwame Yeboa, onono ye executive producer, and a Adrempahini Kofi Mengsa ye lead producer, Kobe K, and a Kwame Asante. Medium above din dada. Ohineba. Obo. Bibia boko de. Oh, Yesu adumo. Akopon adum tinu bia kama na so e. Nyame adome so me ho ye pa. Ya sorry ya ho din. Ai, ebro ni ante ho hwe yo. Eba. Ja. Na se ebro nke free ball ga kranka bi duro. Ai, mo from Hambu say. Mo kuro mo from say. Ja. Ja de say nka ya. Ja ho se kwan nye. Tinu mo banga kra ma bedu. Oh, I see. Ye kwan nye o. Za ho. Oh, kwan de nye. So da ye ko ho no mo grade so. But sesto na nya kuta nya grade asem. Mo ho de kuta de mo forget it. Nya ma yo. Mo forget it. Nya me pese mo ka ho asem ye loose chippings. No na ye den no. Gravels na ya mo de guso keke no. Do e tuntum. But ebe boa mo ma Since you turn up a horror ko ni bi. Edu mo na wo se mo advocate for na wo te ha na mo pe jaha den. Wo se de Kuta atfatos one one bi. Na odan kuro dua mu akasa asphalt ndo do so na wo hu. So na for no mo pe. Anti mu de mo pe. So mo dumi nka. Omo de akobi omo so mo pe ne sa. Okay. Right de pe. Sa. Aba mo ho so de mu nya. Na minister so o ko bedo. Ye MPO se den. Opon kro. And that's why you minister so. Ye minister pa benana do pe. Nti o ko bedo so mu nya. Sa. Ti de nya bi. Debi. Ti so bi odwa no so da huhu kota. Mo de no kra de me ka se feed o tena se me ka se feed road kra na be ka ho asem. Eno no o mo ye dey. Feed road ni e koko you know. No mo grade su ka. You twa nchen no. Me yi gota bi ato. That's all. Na e ko ne futu. Na e ko ne futuro no a. Ti de bo futuro na sa. Abo. David. Oh, sa na tie. Ya to about. Na na feed road for no so ye omo eto abanso. Oh, boda bi en penu bi. Na mo pede he. Ya petum ni bi ne na ya faso bi. Ya mo ntam dwa ha mesin ko sinkra. Mo de feed road. Futuro na. Sene tie no a. Eji so bi ti dwa se so da se. Obi hu kota dia am forget it. Oh, David. Just say ya je ntobo akogu. Sa da ye so na bebe mu a je say bia dwa ha ne besin kodi sa America wo say ana sakomo no be. Na mprempre be bia dwa ha butuo ne de. Momo de na ka feeder road na ka mo ye ho a demonstration. Mo me ye kwa mayen because mo ho no omo classify ne say cocoa rose. Cocoa okay say ho de cocoa ni bi o. Increasing na dey cocoa rose mo nya su kota na edumi fa cocoa ni ma. No na bepem na yi omo tena asehye sa de na ma dwene ho a mentia. Baby e ko fa cocoa abakwa brochira kwa gisika aba no. Futuru kwan amona de dem a e kwan ne nye. Na dey ntina cocoa no kwa fa so ba. Fa so ba obi koya adwuma cocoa board. Hwan opuni o so 700 million a month. Plus jibe 800 million gu no butom. Na ntimu tete so kakra keka bom a sai dwa kwan ne muchie mu kwan ne san akwa we mu krom ho kwan molu krom na ade na batuma yeni ne o. Oh, na sa mu kra de mo sa mo wo sa loose chippings ya make ho asemi. Omo de abo omo ne se e kwan na etwa mu. Un se main road ne ko abirim te na ye den a ono no nje den ya ombe ya. Ono no bi ote ne de ba mu krom onso mo problems pa o. Ai joining kwanta for joining kwanta hwe kuro kama sei hwe bebi omo yi you see to apacha last year ko re kotete akutu azama du akutu o se den o e wa yi na so ai oh David enyo enye enti Raymond unya akwanya bia no abeye ayi na ma wo mo
And I'm going to be more structure be cry, Mom Crom, but say, a hot say honorable upon Chroma. Upon Chroma Juma. And then you're Yama if we won't quit more. I've been asking for. Nice one. I've been asking the do anyone the end cry. You and I'm can't want them down. I'm there be a hamo and a hamo. A hamo. A hamo. It's the income of my and will be sending message saying, yeah, you were honing high. Oh, how to say. Oh, you about to answer my Abusiano pemo makwaba do ba in 93.3 FM sombra so ye da gude mun sam kakra bobo no eba be somo e wa hin 93.3 FM so na bia akoye ere amo abusuan foni ni na kentuma boni ena de nsam no e de eba Joshua Kwabena ajenim e sports head de anon down no problem pono pokwa eboa first time kuma enso eboa fe romo na sitetete we mu ana production no na no pay e de asoma midi e de kofi ajiwi agent na no pay abetena sia ere aguri mu nsam no ere ba abasomwo na bibia enso akoye na nsa na be kwakwa nsam na se no yem fast na nsam en confirm big sound force wasemi kan fanche upe techno force atwa forichemu e wana kati technophobia pebia se eyam se eyatach no ni na benya bia to ne bono enso ada fom se boko infinite force and our pebia to ko big sound force akache na ko pebi tona febia enkoye enso emfama se itel phones a ko benya bia to sa so na iPhones no from iPhone 6 e kopim iPhone 30 Pro Max no ni na Obenya biato ewo big sama kache na bibia enso akofan ere amount se ba the television set TV 32 inches and compim 75 inches no nini na do sopo no ewo big sama kache akwa obenya biato ane bono enso eda from se boko no se swapping no swapping sa person swap phone or swap TV a and so okwa beye ede amount da me ba me bonde ro kache o se enkonko ya swapping ewo circle anasa la pass uba ode jajo ene esu ene ebeba bia na dane samana e de ama phone ko na fei ko ye swapping no e big sama ka kire bia enkoye emfama wa timoda boga fish wa faje bia bronsa kase no e hwa na be huru big sam no akwakodidwa e bibia enso akoye e de ama telephone number no say enetie 0242872049 0242872049 ofra big sama no paya bajo so na fei wono no akwadidwa no bibia enso akofan e de ama yetie sim ne ade nsam no ade aba yenkonko piemo ewo UPL andona match ba kokem yeti edifio na sei ana se eko wie sadam tentemfe epo kana bako ama boboku a ye fan Liverpool ekochomo egwamo academy nu a amatim ba kuntilipu enso aja 3 pointer dibia ekoye ewo no made mu nsam no ade jaw ene anapay yenda ni yenko UEFA Europa League ni ma ende ana final no enso atofem na ba kopiemo awo eye stadium ye fan eye Romeo Sanchez eye Bajona esayade Spain ene ewo ekopiemo sende eye finals no eyade atofem na Frankfurt etrafie oni Rangers edi abani 7:00 PM no ene se UEFA Europa League no finals no atofem yade mu ensam ni na enso ade jaw ende anapay na Remo Liverpool reporter eba and say pa efene Jimmy Carragher and nsem kakra de atudwa wase brand efene Momo Salah sankeni ne akuma enso anena nka futua obekọ adema ne say onya kom na on standing contract no enfo Liverpool boboko no ne wo stars ahodo a tesama balupu asa amabu omakatemo era free boboko no mamokọ enkonkosiom ye eniti sankabeya ka brand efene Momo Salah no on standing contract no enso enfo boboko a efene Liverpool na no pedi nsem no enso dia jam na Liverpool wan yegina enkoma akra aba ene se pa fan Georgian club manager edma Liverpool bobokoi ene nsam dia tudwa wase ndro da brantia ya fan Joe Gomez ekoko pre na so ogidie mapa efiso ne brante no adi nkoma na odi ne di nkoma no wase honene de eguso aba ne sa enti likely se nyankopon ayadoma Saturday bai ne na wotwe Champions League final no obetuma gina mo piambi edma Liverpool ene nkoma akra aba di musam no enso dia jaw ende anopay ne ko Rangers na yendi nkoma akra enso amfomasanim se ende nyankopon adoma omugina akono ukopiemu enso ewe Rangers akachia reporter aba ene se ende kudimdie no kiane kia omokwa akwaji de free entrance fund for fonsa no na febia enso koye edi amom na ende 100,000 fans ene se ekopiemu ewo Sevilla na fei amakobo mani akwoma enso edi amaboboku a ye fan Rangers ene free entrance
Famfoda yedemu enkomo no enso dia jao yenani ne enko Leicester City bobo korimo enkodi nkoma ka emfama papa efer Brendan Rodgers coach ene maboboku a yefan Leicester City bobo kono na pedi nsem kakra enso dia tudwa wase Brentford fan Adimole Lukman Nigeria ne Brentford omojinu loan ene fi Albi Leipzig bobo korimo ene sobesi akan enso de ma mo no se Brentford no ne body monday kedua tese bia ejina na so abrane ene ti 40 million pounds no this season omo de bed dey call na fi Brentford no ama sign no permanent ama na sia kan ene Leicester City a ene nkoma ebade mu sam no ade jao and then arapene bafie na feda fisam no ade peso de Manchester City akache reporter eba and say papa fan Pep Guardiola was 30 million pounds no what the Euromo Brighton bobo kurmo akofa Brantia ya fan Makukurela abepiemo abesia kan ade Manchester City bobo kono na Brantia say okwa 34 ansem ni mu a cheso no obo number 3 de oyekadwa yepa na so Pep Guardiola tudwa was Brantia ya fan Alexander Jazenko era fe Joe Cancelo no omo eno yusuomo as number 3 era Man City na so se Brentford for Cancelo no onye na kire number 3 enti okoko fa Brentford na fe obepia era maboboku a ya for Man City a ene nkoma ebadi musam no enso de agel na Brentford for Lionel Messi ni agent akasa wase nya ne kreda sa Brentford no oni Inter Miami for awie contract ja tese 2023 contract ja oni Paris Saint-Germain ekwa wie ya otufa ako Inter Miami no wase no kura bia ni na mo enkomodidi ene de eguso akoso na sa Messi ene mo contract de bibia enuasa ene nkoma ebadi musam no enso de agel last story papa ya for Marco van Basten enso akasa wase papa for Ahenkan no so be pemu on Manchester United a one de na futu nsama okode ma no ede se onro Chelsea na fe onkofa Brantia ya for Hakim Ziyech embeboa na bibia enso nkoyi ya for Manchester United a ene nkoma ebadi musam no ade jao eye ende anopai ewa Ahenkan 93.3 FM so ye ba fie na fe ye da fisem no ade ba peso de ma na Yakupon ayadoma kai na sene so se ye kwakopiem ewo asene nini na Champions League final ena se di kopiem ewo atima sene nyame adoma 28 May ena se etofem eye mimi na ye ebai ne na wotwe ena se Ahenkan FM foni na ye tu fana kopiem na fe di comment no enso ade abrao eye online sport I friend Miami hip hop no ho ana ye kwakopiem a game between Real Madrid and Liverpool 7 o'clock and as a commentary no asase na so be sase be se no 9 pepe na se eye sports quiz no asase predict and win o predict na se nkudimide no aba na fe aba je wachede kama na bia akoye enso de ma Roberto enso abato fam ti no bia embra guess no boys no momra na fe ye ni na yanka bom na fe yamba djuma na bia enko fan emfama upemu nchiremu bia anasa person so na asia say ena esitie 0256238713 0256238713 ufe penipana bajo so na don't know ede won komani na fe bibia enso akofan ede amount yambra fie na fe emfa afisam no emfa entachire emfa emana akọ Inter Allies reporter abane say Inter Allies for amo say amo kwakoye appeal efise ejef for verite babonte no amo say amo de amo shara engine tum enti amo kwakoye appeal say ombetumi ayomuti esu de fisa enkonson ni mu a na fe bia akoye enso ade amo yefe ni enche gane ni abrante fe ne Daniel Kofitire reporter aba ene sa brante wo say ene boboku a ye first St Paul no wono mo awie yo enti okwakopiemo ewo eye boboku fufrom na akoda ne hoode na ye likely sa brante no obekọ Borussia Mönchengladbach akosi akan enso de mo ene report eba ye dem nsam no ede jare Kumasi Asante Koroko Nyakopa na ma da tena omugina kono no press makomakom yensa na mo pra no ahwane no report ne chese Asanso oba captain ya fan Ismail Abdul Ganiu aprante no de eba sa aprante ne ho atona asase eye training enema Kumasi Asante Koroko bobo nsa so na aprante ya fan Francis Adikumi ono so asase eye training no enema Kotoko afe Richmond Lamte eso asase a ese bibia ekoye enso de mama ne report eba edemo nsam no
Eddie Ejau and Nano Pine and the Ghana Premier League, matches bebre at FM. Na say and Aquadiana Stars at Tramfie, one elimina Stars at the Air Bunny, with the Kum Chassi Tramfie, one in Bidiama at the Air Bunny, a Glorious Across for Tramfie, one in Bibiani Ghost Stars at the Air Bunny, Carilla United at Tramfie, one in Great Olympics at the Air Bunny, Kim Faisa at Tramfie, one in 11 Wonders at the Bunny, Lagos Cities at Tramfie, one in Dream Chelsea at the Air Bunny out to you at Tramfie, one in Bechem United at the Air Bunny Warfare at Tramfie, one in Accra Lions at the Air Bunny and a friend Yankupon Ayaduma or that Tina Ayadia Asante Gold and so at Tramfie, one in Kumase Asante Korako. Adi Bunny where matches are eba. Yadimun Samno, Adi Jana Division 1 League matches no. And as to say, and I cause to Subibi Tramfi, one I QT, Adi Bunny, Accra Young Wise, at Tramfi, one of Vision FC, Adi Bunny, Atimo Danko to Kuroyas, and at 3 p.m. Our Dance Sports Stadium no. Atimo Danko to Kuroyas at Tramfi, one I Akosumbo, Crystal Palace, Adi Bunny, Inter Allies Tramfi, one I Akati All Stars, Adi Bunny, Tamayuta Tramfi, one Liberty Professional, way kan poya macha game no amubedi papa te se akatunda te se omede ekwakọ boni golden case transfer oni tudu mighty jet at the Bunny nania transfer oni kwa Bibre United at the Bunny and afi Accra City Stars transfer oni Pando Heart of Lions and so at the Bunny we matches I send at FM Division 1 League ni ma dimu semno and so adi ejao na yetwa so na fe yemfa nsem no kakra emfama yembra juvenile football mu atin wadane patem ni ani komotew and so emfama na endra and as juvenile football for no omo congress so sedeyo and so eto fam na meeting na say and as kokodin koma akra and abibia ekoye na pa ye fa na akwasimoto coach adema Power FC Boboko no na edin e ba ne de emu awiram pie pa akwasimoto we coach adema Power FC Boboko no na pay at a tribunal and no edin kuma na atwewe ye okọ akopo ni game under 13 omudi enkurim na under 15 and under 17 no eho ana say eniama ankoye enso amfama na pona kasa wase na 13 de omodembo no na eyekedua na so 15 17 no ayade Jamaica Young Stars for no ayade amakwawiwe ni players eno ana mankudimdie no anko amfama ne kotie ensama akwasimoto ade tu yanim born as Senate, a normal call for Sesamayan because born yesterday and Kuala in Naya Shafi, train or made or mobile undertake. Ocean Kualan bomb by nature say power, ye because say ye share Kualan bomb boy, who be up here, saying once and Kuala come from be so many years, bomb bio, a happy any aji, and ye need our born ye share one bet and penny one idea and another at players via ye register on that dam, the warm card, and the born. Me and no boy open in Jamaica, or no swap for Chirasan register the same players, no, as hard no maybe bomb the Tiame and the enemy players. I mean, my train woman, I players in what one would Tiame, under 15 and under 17, but or share me. We and some as a head coach at my Power FC Boboko na pa fana kwasimoto ade atu ani madimu semnina and so dia jana Felix Aboaje coach at my Inter Boboko no na mapano ese GF4 so mbo ade abobo krofoi ebi akwaso no concert tutire eno ana pedi nsem kakade atudwa waso ne de oda wonda fi se ade no aye ne shock oda na ese ne yam crash no fi se ono no your head coach keke na onimuri o and omede ensem no enso ade aswane enkotie ensem Felix Aboaje ade tu yanim I mean, who drew me pa because when you say Felix there, will be an hot my bobo for 20 good years, professional football. My boy blaster, my boy Olympic Games in the Maniama, and I started say me coachy, my coachy Liberty, my coachy Elmina Sharp. And I'm very, very unfortunate say, and Tala is the last match, you know, and I say 7cc here, and Ahuma Ababe Shemekon. Now me feel say, with all due respect, you know, Felix on this, and I mean say I will be exonerated. And say me lawyers, omo yapi ni via me who put any ma be ye na omo exonerated because minimum hoshi, and Ahuma Ababe Shemekon. Osi odi mu hwio na homa no akwakwata chene kwantu we nsema St. Charles coach efeno Felix Aboaje enso ade atu team ne yekọ ene anopa yemfasira nsem enkonfirma MK Lending Superstore mamene same kamfancho obutere ye pa oyesofu mame eniti owoni pon abutere pa we eyemo foforo kura de aba atimo dan ne potem entie bia wo girlfriend bi wukunu o boy
di ne birthday person ya ne shopping a fa no kopiem na fe shopping no e feature do control da mu na bibi eton bia kwa obenya bia ton we ya ne ma de fi London obrochemamu na se ye de aba na ye wo nsuo bi a ya fa ne Kirkland water okolandia eno ana se Ahenkan no mu ade ombubo bia na manya hone akogjem atoto ntrade bia ba atimodan okwa obenya bia to otu no pa bia to ana se ode ne conflicts inkwala mu ko school biscuit ene drinks na pa bia to ana se ope eye quality perfumes ana to body baby food ene clothing ni shoes ni nkwala na nkwala ntade na moduane ni na etuntontuntom bia kwa obenya bia to swimming pools for kids and adults ene so kwa obenya bia to weyi ene niama era samami etunton ya wake up wotam ya namba no sa we ga tam ya na da wuro ti kunkro ni bi ni na etuntom ya ne boro enso elfom se boko fo ni chemo ewo eye atimoda tonko shopper te se eben eye atimoda nya sin training no echi ope uduwa no obisa se ope eye MK London support store be kira o na fe no mo akwakodidwa amo bo ne comment no enso abaso 0245401994 ofom ajoso na fe bia akoye ade amano pedusi na yakora fe the champion man atwaso de amount kwabena ajenim eboye obrempon opekuare Raymond Asitetete Foster Ankoma midin di Kofi ajiwi eje ene yakabo mu a yedi agudie mu nsem no ede ebane ntie kase nkoma Juan endo na your birthday nyame sha no mbo na bia enkoye emfa ama mifiewe a masara ne baba no yakora fe papa ye fe no oboba ofori amafo atwaso ede amount Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Mere bia shanano eniji ashana kumami makasem de debi egunasu shed your diamond opipa mare wonyina ohima bititi mudenkoa isicheni ewono dikume shed your diamond 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 you made me so beautiful shed your diamond made my life so meaningful shed your diamond median come to me baby I'm a dreaming home many the sonya nasa nan come see me no be more we say odopa and we in a pan sha me nya video kompim se me tinka mama
Ahenkan FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Atin, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Shed your diamond, shed your diamond, shed your diamond. Okay, Mamina say sports any edit to us. So 27 minutes after 7, live on Ahenkan 93.3 FM. Made my life. Me patch off in what journey and media gusua ye de emma needing any matching. Mengso of Remy or Buoba Ofori Amanfo. Odopa, and we are never. So we got to switch into the brighter side of life and wish this couple. In fact, oh my idea. So happy marriage anniversary to the elder and thickness Mante Budu of Pantine District of the Church of Pentecost. 30 years of marriage. Oh, Charlie. So from your children and my humble self, we wish you elder and thickness Mante Budu of Pantine District of the Church of Pentecost. Happy 30th marriage anniversary. 30 years in marriage. Hey! It made me so beautiful. Made my life so I'll pay meaningful. the next 30 years of your life, and I said the next 30 years of the marriage. We pray, say it will be full of happiness, joy, good health, and what have you. May you all continue to live to be 93.3 and of course and beyond. 30 years. Hey, now mo warrior krenyi chen will be. Warrior krenyi chen will be 30 years of marriage. And I say me who say Obi so celebrated 60 years of marriage. Me who am say mo warrior 60 years in ye. And wait me oba baako partner dem bema and so hey oba unso wait me bema baako partner dem say for 60 years. Hey mo ya dio nyame nsira mo papa and program nkrofo atwe kra 3 months me papa nkrofo bi hu dwan wo o de o say 3 months 1 month na bi hu dwan wo mo na mo de matimi atena sedan baako 60 years. We are too much. Give me a reason to let you stay. My life has never been the same since the day I never felt love. This special way is a kiss to my heart. With that, away. What is serious, Shemano? with that, And it's just in my woman. I don't know what to say. I would dash into a brack into my foot ni imu adisia ni brain and son yebesia kakra na ye dia boy en ho bra anopa nsuso ye de nam yetia why say nobody cares about what you are going through until you make it. Tie. Nobody cares about what you are going through until you make it. Unse sisi ya wubre obi anhuni yo. Sisi ya wubre wonte ye se ye wo obre aduro wo ho but nyame ya wadom na wo ye yie pe ye osika duro wo ho nyame ya wadom na ye hunu si wanya sika ye osika duro wo ho me ba wiase mente da say ya se ohia duro but ye osika duro but de ya na enwanwa ne se omo tumi nya kukuduro kire se ye osika duro no eya na bebre na hia wom eya na bebre no so obedidi anopa wi anwumre kura wontimi ono ankasa ntimi mfidi ne ho omo tai ka se we die na yesikaduro we die na yesikaduro no aya na saafo ne bebre no pep student kro mo ntimi ntobi mfa ntwitwu wom se
omo ya no mutaka se we dia ne de sikaduro no bebre no a roll on deodorant ne ade edi twi moto mu ye hu ye hwam yi omo ntimi kura ntobi o na so omo tumi kire se we sika ne de e sikaduro na nya wunim ba bi a ye kokoje sikaduro a ade ntino nso ntumi konkoto enkoje sika ne bi na wo ma medresse also nkoje sika ne bi me ye hu yie hwe ma menka nkire o nobody cares about what you are going through today until you make it. When you make it, then you begin to hear words like, oh, I'm so proud of you. Charlie, hey, from day one, where me now, they check you. Charlie, you be too much. Listen, continue to endure in whatever things that you're doing. Nia ofo say it will help you to break through. Nia ofo say, so you know, na through perseverance. Umie wani yen kakra nyankopon betimi abless no. Me say, eya memo abemu. Nobody cares about you. That is why enkrofo they don't even know you. They've never had any encounter with you, but yet they can sit in the comfort of their homes and be passing judgment. Say we ought to say, we ought to say, we ought to say. Because they don't care about you. Because they don't care whether we be the and we need the empower. So be satare so satare empower. But sa for no omoka sa for no wo de manyankopon pagya wo sisi ye nhwade. Wo hu ni ebirim beka. Esikadru eye this eye that. Onim say esikadru pa but wonu wo di hia. Onim say wo watimi akwaji sikadru e di yie. But onu no de onim say onu nso timi kwaji bi di yie beboa no. Nobody cares about you. If you're going through certain situation be and you think say I was senia oh Brenna was say people has to be in tune with you. I was so many so they have to feel what you're going through no. If I told them person me catch one pain say they don't care. They don't care. Wabusiafo so be did say we need they don't care. So be satare so satare so be that them so na dem abusiafo no they don't care. They don't care. What they care most anything nyame aye wadom na afi wa break it through. This year be sha chimo dan na abo potem anu a ye twa pa pu yi. Nobody cares about you. But more chire bi nyankopon pagya won fa nduru baby. Then you begin to hear people saying all sorts of things. Omo mbeka ne ya fa wo ho, ene omo mbeka ene mabone ya fa ho. But eno no there, you got to prepare yourself for that. And do not fall for that, eh? Men can say, I won't do it. Do it! People will say. Uyo hienya, they will say it. Uyo sikania, they will say it. Enti sikani no monka. Business na mwabamu mwiro hoye. Nyanko pomwa onamu adomso ekatira will say, this is what I want you to do, no? That same God will bring arsenals to help you. That same God obe governize us now sir uhia so di bedin konim e business ne so di bedin konim aware ne so di bedin konim e niema so. You see, today we are celebrating people who have been together for 30 years. They have been in this union for 30 years. Ebinim they have been together for 60 years. We are saying it. Ebinim so they have been together for 45 years. We are saying it today. Okay, I say they got it on a silver platter. No. It demanded a lot of sacrifices. We are here celebrating them today. So nobody cares about what you go through. I'm here celebrating you. Next 30 years, 45 years, 60 years in marriage. Yes, celebrate you. No, almost sharp, but I want to see no. On ne yere kunya pa, on ne kunu kunya pa. Okay, can I do it ni kunu? Okay, can I do it yere? But almost tiasia say, ye denya. I was say ye together. Emfa one ne air koso. We must be together, and nothing has to break that bond. And almost tiasia. Injano pay me. Short as part of that in TDM say nobody cares about what you go through. Nobody cares about the hassles you go through. They only care about say nyamia wadom we break it through and I say why successful. That's all they care about. That's why hianwa we busu yafo mfrɛ, but when you sika then they begin to hail you.
Omuko meeting krana. In your absence, they will never hold the meeting until you come. And sana meeting ibeti miyakoso. This is the kind of life we live in. Ahenkan hona adom no so mfa mayen na humo bronko so anye kese mfa mayen. Na tiase say without chinti. Tiase say nobody cares about what you go through. But they care about the end of it. Aye. The end. You want to football on mama jakunya tenaso. Oh, okay. So I'm buy the radio, new radio, papa. We are the best in the East. We are giving them 3, 4, 5 years. Otiakunya so war, baby, because they don't care about what you go through. But they are greatly concerned about the end product of it. They are waiting to pass their judgment. They are waiting patiently to spill whatever they think is okay for them. But I don't pay. We will disappoint them. We will disappoint them. Nobody cares about you. And into ya susu say, into mu say me bre, into there be nobody cares about you. Ahenkan ho. Nana do no so mfa ma wo. Amen. Oda chinti na etwa guo no. Into once again, mama we say elder and dickness. Budumante. 30 years you have been together as husband and wife. God has blessed you guys with children, wonderful ones for that matter. Eradi Shiramu Union, no? 30 years in marriage. Hey, now Obi wedi 23 years. Our ex bears 4. Obi was 20 years. The ex bears 5. Hey, my ex. What's it? Hey, I say, let me tell you down back for 30 years. Hey, just say, one more come and tell me, hey, you people, you have done well. Nah, be bound in time 1 week, you cry now, how for 30 years. But yeah. Yeah, for the bunker and person. Hey, Kwaku, see where experience, you know. My idea. My idea. Hey, my idea. 30 years. My Tanabu man on my worry. Aye, that you 30 years and cry official. 30 years in official. 30 years in official, sir. Before they be official. Aye. Hey. I don't go for no money, I do. The last time now, me grandma almost celebrated 60 years for 60 years. I tell you, 60 years in your worry. I'm saying, how? And go for saying as be worry for I say, you don't come with your advice, not pastors. And your book move for no. And I'm more where could your book no also a counselor. Mammy back be a Ghana has a counselor. Oh, had you may see me in the pa. Sir? I mean, me counselors and I mean, me say, oh, I am a profession. Okay, sir, you question. And then you bring one son will be a no more general. Say, only Baco Cross. Oh, Casabia be any human, me ready DMs, eh, madam. Oh, Casao, minimum, Quabina, men you, sir, minimum. I'm not so dang, I feel maybe I'm a also a counselor. And we're to a 4. Sir, Utufo. You 60 years in marriage, 30 years in marriage. We when I was here, our year be do so I was here for a woman. And I saw for one, and again, I'll call what I see. I'm with me the bear 10 hours war. I feel you be 24. Now, I don't know 21 for Quackawari. So I say, yeah, penny quack. What call engagement to say wedding, no? I saw for baby who say nipa basano or person church with him preach. Yes. Because certain things yeah, best sorry the way jaho. Best sorry the way jaho. Our dear monkey come Bible. Your Bible back catch up. You try message in so tell. One more ceremony yet 10 I also ukasa be 12 hours na be ko de tirim. Na unum say scientifically no. Say you delay 27 minutes. So usua de a first 10 minutes no and a ko tirim. A free 11 minutes, 12 minutes you try to capture
enya through 15 minutes and that's all adwene na si san Nyankopon ye nipa adwen enipa adwene too sharp acha 15 minutes no bibia obetumi akapcha bibia otie but 15 minutes ni twema first 3 minutes on fa ni agro etwem 5 minutes still I will pay attention 10 minutes I will pay attention 11 afi kasa na do so abun say na wo chia na ho otie na as wa change position sa etwem ko 27 minutes that's all adwene ni mu ato onya ohe 27 minutes a free 28 ni obeka bia nkom biem 30 minutes ni obeka bia nkom biem emfa so what of say bia nipa na one ni communicate no nipa na dynamic enko ba bia oh sure sa ni Nyankopon ya adwene Nyankopon ya adwene se be ya dwuma say bia o adwene no active pa 24 actual 27 minutes that is all sa Nyankopon ya adwene no too much 27 minutes pepepe I was say adwene ye active they might pay attention to whatever happening. If 28 minutes the person will struggle to listen but enkem some bibia bako there no bibia bako and I will say ubetu your adwuma for ka ukuada on me twa adwuma for ka ukuada me to anase me property ayento no ready a me dan na de medan na de ukuada okay de etons meto no ukuada okay ana ukuada ma na me on be dele pa me kwa sori ukuada on be dele sesen o me on be dele adam for business obi odi akua Wednesday for pa yes kwa kuni Wednesday for me pe wo pa because omo ni omo naturally me pe omasem okay me pe omasem to the extent say me person no mo ye business okay me person omo ewo into relationship me person me ware bi sanu ma no yes o be ware obi odi akua oh yes na ebia na o hyebre mu Nyankopon ammo akua oba ma na emu oba eno ana menya say the Bible say ni a wo be wish na won sabeka yes okay bibia men Wednesday me kwa sorry Wednesday cause Wednesday day bia oh masa na Wednesday aso no one abeti ana say say bia wa beti wa sorry na wa ko no ukuada because Ghana had a ukuada yes ukuada ye compaibo e bi compaibo ukuada ya compaibo Wednesday mi anka sama ma sorry o mi fie oh okay but a bit different I see yes na entrance so nyame adom me wofa Jeff Kunadu Ado yeah wakwa file ne nomination we no okay ai wakwa file ntisisi ya de kwan mu ada ho okay na balloting so me tete se ye no nya number 1 ei ana campaign be for ma no oh eno se soro hwa udi si soro ho no mo ya sare Nyankopon ya na na de o but eno mo ze nkofo bi nso akwa afale mo pepese mo ya msiri obi won ma hwe anim die wo nya ade na ha ho sa da bi o nya se wo ha no ho oh masa or turn ho for the future oye or turn ho de amadaachi anti san na samum ba pa se she otumi so be wini de to adwum nya na se contest no ho obi eno mo okọ contest ye she ni trim so okọ wini okọ gini din okọ lusu oye obi eno we she na adwene mu se me ekọ contest akọ lusu ebi hu se akwa ebi wa hu nu se the writings are boldly on the wall but unim se mamen so men konko sonhwe mu no but ye mane nadi so aja say o supporters ne dey say wo na wo show mu nkran da ye de abonten bampa umuni de wonu se mfa sa amfa sa MPB a menini di nkomo mre bi o se hwe politics aye edin o eduru ba bi a se MPB ko competition a ono ani botom sika o yes eno de ye campaign de ye bibia olusunsu a wo se wo mo edi na chi no san hye omunkuran o se hwe me a me mabọ ka ente se o a wo se wo mo edi machi ni nyina me san ba be hye omunkuran o de hwe na na do 2012 olusu ye na e wo se wo no asan ba bonten e be ka kire ne supporters ne so munya abotre ampa hwe ka wo boy nti politics de eden omo kwa obewi ni ohunu onwi ni ohunu but akwati say wo do nsa koto abrewa aduane mu eso ni di sana 70 kwaku mo fire na ntene yanko yanimu na ekrofobia omo we ne so amount ya na wahye okọ ayi Asante region ekrofobia pese chairman wuntumi
aso ye hia but no de nya de ebekọ ba bia man ni nipa o na me pena asem afen ma so nipa pa na wo pena asem na me pena asem but na mi hu ni say onko no bi nso mra yeah cause ebi mu complain say wo mu hu wa jeje contract bi I see me tell interview untumi ye nipa o enti azin interview bi ye interview akasama no dabi anya sa enyo bi won mo kan e fat a wo hwan so e buo nipa for instance say do si mie bi adwuma ma manfo nya bi ye eno me de obi adwuma ma eso bi so no sa nipa no me pena asem pa oh yes na say bi ode no ho so abi adwuma na ye won kofo bi wo no mo a omo bi adwuma ya na on pese obi yi nani ma me ahunu say anya no nko apese untumi like naturally untumi so nipa bi a say o bena me hu ni da me ni ko di nkomo da sa man me meeting o sa no ho da ba obi on ma hu ni na ho so ni papa o hu sa ho yes o hwe ne kasem hwe na nim ne hwe ne ba bia ni bo a yes me omo hwe ne so ne ya na meta hwe o hu no nipa bi no ni papa o hwe ne hwe no a wo hu omo hwe ne omo nyi ni papa omo hwe ne de omo enye ni papa no ase tabono ana enye se tabono ase se o sere kura na ne hwe ne wo so aha inti Eastern region aspirants no enra bibiri na ko file wo mo forms ba ku no sa ko biem wosuro wosuro kama ka za na opresa anga nim guasie bi obeti atwi na ze wosuro so anu wa hunu wa hunu nti wa anko biem kura enti enie omo enra mo ko file wo mo forms no na ye ballot na se na chairman fu no mo doso pa o omo doso Debi ati egu sese ni mienu pe na ejina ai sese mienu pe Eastern region na enra no mo close here we o mo close ana we asat enra on okay asat enra omo kokko file wo mo forms no ye wo Jeffrey Kunadu Ado I friend Jeff Kunadu Ado ono wo ho ena Boatin Agyeman Albert Kwadwo Boatin Agyeman Albert Kwadwo ono na na yeso ye constituency chairman na wa resign won yeah ono I see ena first vice no so omo akọ so far Francis Obin Richard Korantin Chum second vice omo akọ sesi yi Ebenezer Lawrence Ayisi Michael Otin Edu ena Frank Apia Nana Otin Ekufu Akoto Homenu Kofi Walter Paul Amenin na se Paul Amenin na was nko for chairman ankasa Kofi send messages you the Paul Amenin na chairman there ana onu ahepete takra adwen tin sesa ono ahwe ba bia de ne no a no so to ho ase ena secretary omo so asatendro omo ko file ye wo Anthony Osei Ejeyi ena Backman Ekufu asat enra omo ekoko file ye no na se bayi ba ku bi nso na mu a wagidin pa ono pede se sa accordios ho ahon abi no because ono man hunu wa ha say ebia na wo ho nti ena assistant secretary no Nana Sifa Edmond Penin Felix Osafomafo okay and Felix dey there assistant secretary momu oh I see Felix Osafomafo Robert Osei Danso Oforiata enipa miensen na asatendra omkoye ena treasurer eno nso ye Kumi Labi Benjamin Opoku Peterson da Costa enipa mienu eneko organizer Jerry Osei Poku Opoku Echampon George Ahmed Yusuf Yona Yona and a women organizer no as at Enra and as at the time omo compile we no enipa no omo ekoko file Fati Vondoli and a Mercy Amo Dakwa Mercy Amo Dakwa and youth organizer no as at Enra omo anomo akako file yewo Ademu Musa Raha
Adamu Musa Raha, Wuto Agoku Asante Isaac, Wuto Agoku Asante Isaac, Alfred believed Awuchi. I would want to believe say Awuchi. Alfred believed Awachi. Oh, okay, Awachi. And Aaron Donko. So only a atom down block no. And Alfred believed Awachi no. Only of one say. I see. And Nana Aferi Quadri agree. Nana Aferi Quadri agree. Bafo Ajiman Sakodie. And a youth organizer and the Emue Pipao. And a Nasara coordinator and Endra no nipa bakope. And our kwako file a year Hussein Muhammad Fadilu. Hussein Muhammad Fadilu. I see. Enti we money enkrofo a asatenra na omo akọ file wo mo forms from the chairmanship to the Nasara coordinator. Hey, hu. Nyankopon ya adema 27th of this month. And about to ne bekoso. Enti ayere so by 28, 29 for ne de na obi bia hunu ba bia susuan e de brode hono e de ebefa. Me no ka say campaign ni gina mu den konfo ani abre na singrafo school kwa so enkrofo school kwa so eh sa abre do pro bia fa na danfo a no ye fast sa ho sa ankrofo ne form adanfo ehimfo delegate no asa delegate yi bebre no anya nhunu so omo course omo ba o atem dan ha ise ne yeso omo to aba ne bi na achi Friday omo betu bi na fe kwasi ada omo to final one no se delegate ndi omo anya omo wi so omo na omo do omo to mai se constituency for no so ka ho na constituency delegate omo yi dabi o atem da de ne yenyi ya na sa across Uba Eastern Region I think say 3 constituencies achim dan na I think yi akuapem side ho nso baako wo ho na fanti akwa no ho nso baako wo ho but ukọ so eduro mato ukọ achiase kra na court injunction da so kra mato send executive ifo no elections na all kan you dia hia nya executive constituency executive election na make no delegate for na make delegate for try na esi ahene for so omo ni delegate no omo no aye tutu abane di yiyi wo omo no omo ni mom na be delegate sa na esi delegate na esi ombusa dabi enti delegate na ye ka no polling station executives coordinators and constituency executives omo na be form delegate no oh okay so I say nto omo na be form delegate na ya baby for mutimi nya delegate 9,900 ni ade is that depending on a year polling station no the number of tisa oba yen ha no mo electoral areas ne 18 pe so I say it is a mo chiche polling stations ne kura mu a omo nya enye bebresa o come antam ni bia ya na omo polling stations ne do so because me want me say no omo delegate no more 960 something aha no mo krampo nse o call polling station bia omo yi polling station chairman polling station secretary youth organizer okay and I think say women organizer our polling station bia into omo yi I think polling station bi omo yi nipa be 5 wo ho na o make kan omo abomu eno ne ya na ma ne be 900 and something ne yi no oh see enti saafo ni nyina ena nyankopon ya adom a omba be ye delegates ato abade ama region no ya semo oba puema ntem de o be position ha obre o because e so 33 constituencies ebi wo mu sa chantin so do so sen no okay. Say Asante region 47. Omo de sa. Yeah. 47. Constituency 47. 47. 47. Hey, enti say o pe pani adi wo ho no mo a e wo say wo hia sa afo yi nyina.
ano odin and tell you say na de omo ye ne say omo like omo che ti say oba yen ha yi a ye wo achim block ye wo the krobo any o the kwawu nti wetimi ache mu saa nti o hwe o keka ni nyina bomu a no ahwe percentage no omo nyina dodo ba bia ye likely say we be win no nti wono mfa ni agro omo wa form serious yes nti say oba achim block ni say no a achim block no kra ye wo odan block o because achim block na emienu odan de no comprise asene man so across so achiase ofuase ayiribi suadru ena odan proper nankasa nti hankasa kra no wanya 5 ena the next achim block no so minim say omo de ahai am for say there be ebu oh baby am wo fa DC wo hoyi abrem minim so omo de abrem ka hafo ne ho de a eni say omo amfa abrem an ka hafo ne ho abrem fo no kwakoka abu akwafo ne ho nti abu akwa no nso no na wa group wo mo nso so nti achim block no utimi nya ekuo mienu odan enclave any the other one no na afa kwawu ne de bepo no so nyina wo de ya wo say kwawu enclave ho no so no constituencies na I think say 5 who capture wo mo so wi na afa what yes mo krobofo no ho no apa menya krobo ni lower menya krobo ho no kakra so na afa chire din nti if you are able to do this organization now capture me and that's make am metimi akoye organizer o because they metimi achecha de emu simple za so chiche mo na ja o keka bom na wi anu akeka mo na bom no ahwe ba bia wo betimi aduru to hwe na se enipa do no mo fa no omo bro total number no so kakra se wa hu no akope bia ka na je se okojo na okro no I see and na ebeyire pa ebeyire ezi anso me wa panso si wanya na ayi no ya ko ama na ama sisi ade afede wanya vice hwan yeah ono so bebre yo ne boss se jo bebre ye ya isi ade afa na hey adwumanya gro ya mani tiri nkwa tiri nkwa so be wie na usu obe first and second first vice okay yeah wabre na say osofu bi anu okope assemblyman ya di so dey assemblyman na wie fear who dey tie first oko MPP din mu oko mienu amfa ana say anan ko for the NDC ana oko NDC din mu enu so mienu amfa ana say anan ko for mo MPP ni NDC ma me ko independent eno so koya amfa ho ano se ye ya wono so amra media assembly be ka no kra bati akra banya me aze dia o pa assembly man o ye na ko biem o MPP din mu mienu amfa wa NDC din mu mienu amfa wa independent amfa ba ko amfa e bia nkoko ba ko na akua don kokra din mu a afutuo ba biem na obesade ama opani o ti se CPP see party inside see say so ahom ni nyina hwe oh there be see ogusu so hwe ahom ni bi ye control o sorry how we sabi see from ya say mo edio enti ya we sisafo nyina all the best ebefa all right omo ba omo me adwuma so omo so me break 8 me de ho ni hia me omo break 8 so me break 8 omo ba no omo be break omo 8 no 8 no so no ho den pa o obi abesu obu montim ye ma odibre na wo ye adwuma yi a ade ntina bre so se be to aba na ye be san pa mpenfo a wo san koye dede wa bra onim se wa ye adwuma si when omo nyina be pere fufuro da bi nya no mpo me ka break the 8 for na me ka se eno de mfa ho fa wo se de bia ya na me ka wa ha se onipa a wada no obi a wada natural unyane no asisi ya nani ate but ne wa hyeda se wada no unyane na wo bre na saa be ya nso wo mu se kasa tenten topon ko enya no kure da enya no kure sen hwe we ye fa MPs na saa sem we komo mo pa we ye punim se wa ye adwuma pa me ba o se ye se bebu ba ye bebu ye se okasafo okasa na de ho okay so ati azie enti ade no se wa ye na eya ade ntina wo nya hu dede nkyere nkrofo
ɛdeɛ nti na ɛbɔ nkurɔfoɔ adwa tɔn deɛ ho dawuro ma wɔ ɛyɛ papa nti na ɛbɔ dawuro ma wɔ ɛno yɛ different wontumi fa ntoto politics ho ɛyɛ politics daabi tie politics no the moment a yɛwo wo to hɔ ngaa ɛna wo hyɛ ase sɛ woyɛ politics abusua ne dɔɔso ade nti na wo maame no papa na wɔbaa wɔn nkyɛn daabi o daabi tie sɛ nyame ya na mbɔ me ho politics no deɛ meka no meba sɛ nti nyankopɔn ɛna ɛsɛ du nkatea ɛbɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ party politics ɛne yɛwɔ politics ankasa party politics I'm talking about party politics woyɛ party MP for be a certain party yɛato so aba wabɛdi ɔmanfo nim mfinhyia na mfinhyia wɔtwe yɛsan apre MP biom na woyɛ dede campaigns awodra wo ye yes I was so koye campaign I was so kotie wa bra nim so wa ye adwuma Debbie eni kwa so waste scafra Debbie hwade dia we say oti ase ni say na adwuma say wade atumi say ahenkan se ne nke beta be ka say ahenkan do me ba mama fa ahenkan ye Debbie me ba se nka beta be ka say ahenkan do obi anim ti ka bia nka wo hya ase a adenti na wo hya ase a wuntru o ka say mama kwa ba de ba ahenkan na di 3.3 so obi anim ahenkan kwa kwa hya bo so wuntru no so aba Debbie ya Debbie ayenka say we are the best in the east emfa no ntutu ehun kra Debbie ya to be boa adwuma ya to aba dia ti ase ni say ya say oti ase ni say politics no eh yo no susu ni business enti e wo se oton ni business no say de be ya wo beto sa any business but eno de me no nya de wo to say business omo ma ka kire yen say business na so obi anim say politics is a business na enyo obi anim amanyafo no mo ka ni pay say business na when ya adwuma boboka sika wadi hyem no fi say e ka bank no de be yen sa muntie ade bia wo be ye wo be gi sika in exchange of service na wa render no it's a business so what I say enti yetua MPs ne ka yetua mo ka ma omo ye de ba de omo ye adwuma ma yen business it's a business and once we obi baba ka cho say a business na ye you yourself you should know oko power omo ko power on omo power sikom didi dwuma o musika na nye nyina dom de puntu dwuma da bi dom de puntu dwuma na o musika Ghana for sika Ghana for sika intade ntina ma otumi na so mo so ye Ghana for nti omo ka ho bi na je nyina ye sika ono otua ni pampempem anu dem ka na esa mo ti ase simple kra ya nti ase simple on ti ase simple Debbie gogusi make no say ko ba ne sa on say ko ba ne sa nya fi na obi e wo power ye pre to me we ko pre na wasa ko tam sika bebre sa de ko impudima ereyon ni na reyen ebia na my yard ye bi say bia me fa ne say me wo Ahenkan constituency ene ma ba betena ha no na me ka kire omo te studio enti ebia studio town maba em say studio town for ye koto aba ma ye project and how they maba oh nyabotre na bia maba omo e wa ha ne ho me say busuafo maye ekwan wo studio na se ho na ekwan no mo me ba maye ekwan wo studio na se ho maye office wo soro ha omo ho office me ba bisa ho say enipa do sen e na omo te aboabo omo tu kwan konkran ni omusa enipa do sen omusa mintu kan so bia na beko enkran no na wa ye project bi wo ho but at the moment you hear vote me ba who hear vote e wo aboabo enti let them know say aboabo hawaye bi enye hanko say o ka kire me say enkrofo na ebeto aba na say wo ye project mom de o mani hunu a me na wo ya adwene but say niema ye ma me nka ho asem de me na wo nya adwene because say bia niema ya ma aboabofo no omo odan hu ye I was a me bo hu dawuro kogusi the only thing is say me ba o hwan pa na ebe project a Ghana no say MP be na be project a obe bia no a oma media for cover ana oma ye mbo hu dawuro at the moment wa abro mu bia de kona no who bisa MP ben minimum MP bebre omo pe media na no na bi ono ankasa na MP se omanfo no be hu enti ano sa na do ne campaign time obe address o masa they who can do they meeting ya won can say but in your ne say o see yanto aba na de why I should be able to tell you what I have done why na me hu enti wu ya it is your duty say bre ne so a
na wa kyerɛ me sɛ unhunu ye eye tiatia na me nkyerɛ wo so aja je ana se eya na mpɛ bebre no omo won kran no that's why award scheme ne hwanhwanfo no a omo ma award a enkranfo no nkwa no me dia mo no menti wo mo ase no se wo ya wagene se Ghana nyina ye nkran eni nti nkran ho no na wo ye survey bia bu pagu dantuom because yes ebia na nkran ho no wo ye adwuma but omo wo the outskirt of nkran and I say other regions no ye nhunu ne wo ye won nkran ho enti se wo so wa ya bohu dawuro ne mente fa hu foni fa kire me so what I say and it is part of politics you should be able to sell your products Jafna o kan sem say it is part of politics na say is a position no and ye kura mu abepem sa abre enti so kan say na say bibia no ma ye kase ye yen sakraya ye ntumi nye o enti nka okay me ba ye me MP ma be yi kwan ma be ye we na campaign breedra ma me nko ba bia o da bi na eno an say enko nko to ma because omo anka sa be hu difference ne say fine we betumi awe your campaign but incumbent MPs no wo ma ete so dada no wo mo campaign no etuba bi kra no odin sika odi be hyem dede obeye no echen de oba wofo no kra de eno na menti ase no say wa ye adwuma unim say wa be ye adwuma pa so campaign obesan ye no ahoodin ni sika odi be hyem no echen de oba wofo ne na be pre no so what you say sa na wo kan de a mate wase but the amazing person what you say ne say baby wadwapade wo no ho no wakoma wo mama yi from so bi nim kwa de abonyo fa kwa wadwapade wo no ho no wakoma wo enti se wuhuru ni se aha no mo na wadwapade wo a o ma me kra wo so koton de ne ba be ye uwi anu akwakoje na ba enanu asem akufuo kan no mo fie na nti de bonkrata ni mu a enti da ye de wo kwa mentie yi na campaign duru ha wo se me nkoye meka me na ato so because microphone na hunu se ma ye we na sa mentie kro no nko ade kro bi sa no oye bibi obi abehu oye bi abehu be ntine e bia poster keka o de akotare wo de ntine o de poster akotare wo so obi ate se kwa kukusi bejina enti poster hu hia say eno na ebe cow kaka exactly you got a point dabi o now ko dia dancers for project amaye wan say no convince me no but ebe cow e refre we nipa ho masa a refre we nipa ho so what I say a refre we nipa ho na nyankopɔ ya adoma wo kyena ho ye beto ye kan ya ato atifa senior high yes endra me kɔne nam ho na yes ubawura ho no mo ampanimfo ye edan ni bi but sa dan na no me no ko mu no get fund no ai abronsa na to so nsuo togu mu sa dan no omo ye hwɛ me srem panimfo ebetumi anadmo panimfo etie ya omo mfa ribbon sa danger zone no emfa nkɔgye hu nhia mema obi ankɔ hɔ omo ye school for da so timo ehu omo ye capital for so pam omo si dan no edan no ahono no omo to so womu boss o da bi me endra me ko ho de manhu carpenter ni was yan kan wa da say dan ehu ensuo ni say de sie ni edan ya so pa 1 year afini o ensuo tonom na 1 year ensuo ni to a say because of say enchancy ni so enti ensuo ni to a egu edan ni mu straight no makwase na egu dan ni mu a baabi e ni ho no mu ensuo ni tene fa o dabi enti etai dan ni mu na asa enti ubawura ho na first floor na ubedu first floor no na ensuo na re yo say ensuo na re keke enwe yo last floor some na okay last floor yeah asane ko down ana information na say eba ne sampe teacher for ntumi ma school for no ko hwe ensuo ntote ye na no my fast akɔ bi how often na obetimi akɔ hwe ana tie before that no cry dan anka say week before say so be pan so be tagum na dan anka say week ye twen say ye better say Atefa senior high school dan na wo boso ma company aka wanum say wo mo boso wo mo so ma ba be check ahodin wom ene den sem bebrebo frank say fine wo mo boso ya me say da we me ko obobati e da we me ko school Atefa senior technical school sa get fan block here okay na mo
second floor second floor no ɛdan ye school for na kra ye nya expert ne enim say dan na week entamri bia ti dan mu sua de ana no mo ye Ghana Water Company for mo office tintin bu akiro ti na tipa tracks ni bi de abo obiguo to ohwe abo na gi ri no obi o no mo 2018 2017 obehu ye na pepie fridan mu tumni ke bi ri ebi ko premier dem ko hospital all because ye say dan ni ebu because ye nim say week nti ye say ebu am ye ri ebi prepare teacher for teacher ba ko fe na manku emrika odi pa be ma tenten sa amankuo a okwadu amerika tuntun na ekro no obi adwane me sit a school for ni bi premier dem ko hospital oba e na ye school for kra ye hu sa de no na esi on ma for about almost 5 years additional but eso penso tagum 1 year yes boss ahodin wo mu se sianso a yasan era raining season no ensuo no da bia eto ene se yomo chese ensuo besan ato yenkata aso na enwunu gum na egum nso entene nko ba na anonom akofem ho enti omo ewo fem ho no ensuo na anonom a ensuo ne tene bababa sa na wabie pipe no ti uba ko bonsa asensan da no tetantan aye ye dan what tantan ye twen se ye beti se edan na bu aku nkwala na obi ti fie se nyame mpangu nyankopon wa ma ye common sense yes ade ogo o ka nyame mpangu wan wa bra onim sade na a week why do we have engineers adentine we engineers adentine we engineers there be enti yesre nad mo panimfo no ebetimi a monko declare sa area ho ne se ho ye danger zone ada no mo bozo boba eni o ma eso panel nad mo foni kromia eso panel nad mo fo wa ha ye twenta bo banana nad mo fo wa ha ye di ko gusu nad mo fo wa ha onim se onam stairs ne so a wote se dan ne kasa ne hwenem wote se dan ne kasa woni hwenem me dey dan there from by die so pai makasa ehu edan no munye hu bibi mo so me nua bi ko school ho ha e ka me meka kire ne se edru lesson a na ye de ne yiwura sa dan ne ma me mo onko ehu me mo onko because one day bebu egu nkwala isu grim na kofa ha ba because said na so ye de kose buronsam ye de kose bayie ye de kose we me wo nyankopon ma ye common sense is not common to common people. Common sense obi na kan say panse be ko godi enken ko kona panse be bu akum nkoda da achen de da achen chirimenti o eno ne ade da achen chirimenti panse be bu akum da achen chirimenti de ene emungu we buga na eden mumungu yembungu ene ye bugu de nyanya obi a obesi dan akora ma yen a yenim se ye yi enti afiri owuo ntam mu o ya short o tu osua de akoma beton na we o timu osua de akoma nto yem na no osua ne sen eti we pani bi pa bakọ atefa sinia ha ya enti ko be makwa makola na akotena dan ye ase o be convince no me kwa mi bisa pote senti dan we still o mo boss wo msi engineers aba behwe aye test ehun sa hodin wom wo mo de bibia hyehyem yo mate actually nyame adem we will talk about it na fe ya show pictures say see ya Facebook na ye be show pictures a microphone hu no dan so was a video no ho oh yes ye call ya na nsuo ne tene baba ni na ho ni na ho na emu ai green aputo bibre na sanso ye cement nye tauso cement na cement nso e pike to bi kro nso tumi wram we na bia papa tutu amatokro dada classroom no mu nsuo no makom na we adwuma e course nso tumi say cement ankwa adwuma no mu ye enti yesre enti consumption wo high yesre honorable MP yenim se project yi wona eda wo sre so a wo ye mo ahya ase kra mo bobo dan ni bi so mo ya ade nyame nsira mo na mom sa edan ni in particular ade mo nti ase ni yemungu because ensuo ya ade ese ade oh yes enti se wo ya ade na ensuo nya kwan wura mu bebre a wo se obugu na wo se bibia ase foforo we amfa woni cement ya mode be hye enye papa be wikini kra one day ensuo ebe dwie gugumagum ana oni made ba konso se ye ka se okay nsuo ato agumanti ye ma wi aboso na awo a ewia ne bo nsuo be sa ato ebe da guzu na ebe edi tapoli ko kata me se ensuo se ade so that say ensuo se ade enti se wo ya ade na ensuo nya kwan wura mu a e wo se wo hwe ne ye enti atefa de nyame adom ochena ye be show pictures and videos na ama omususu ehunu se ne ye kan enye bosiri muka honorable ya ade because me call ho no e dan na e wo middle ho no o ma boso kama
eno no mo de yeden me do on end no eno nka eho but mahu so mo asi from scratch me bisa ye say honorable akwati akwa na ye ade hia say before omo si agboso pinti sa esi abonsan anim pe honorable MP na this project me koye ne me tie ye no okay me adom me nko ho nti me bisa ho se oma bobo dan bi nso so wo baby ya any administration blog no oma bobo bi so administration de we mo say ani ahodi wo mpa cause oma toa so eno ma boss standard one enti se ne ombo boss no adwuma ekoso ho nkra kire se wani wo school ni so yes enti wani wo so de ya yanhwe na yenya we ni ho adwuma yemungu because ehu kwakumu mwura me yenko anapa na watwa ba community dunsun adeshima madobokra tawdo abadwa so ana yede ne moboso ni bi eba besom dem di shase the informer dobokrata the informer dobokrata ebamania osofo a ohwe bambon sense o mamu na national security minister say wona ma wankasa bo ho ban fa national security ne nyomanyo bi nya granted ne we ba be da bi wona ma wa bo ho ban yese basabasa yo asi ewo ndc amonyoko nintem efa electoral commission isi ho ewon sem da kratimu enanope National Lottery Authority NLA yesi wo mo ko wo manim na banka to banka fond wo mamomo tumi krata wo mbetumi ede di dwuma awdro e wo mamu eye the informer the obokrata me the founder the obokrata no na eto aso na wose eye credibility enti ono ne nsem na ode abani nyina no edidam na eye osofo no na hwe ensase ane obade anioma wodo esofoma gudie ntutu nyina eka ho ayonimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo ana nifonyi dahai eye dama gomla sebedwani enso eno no ane wotiremu se amanfo ne mo etiremu sai aban no eton Achimota forest no ye kwaye na eda eye Achimota no amanfo ana ekire se aban no eton se won ton so odikosi awowa ana ne Ghana fo awurade adapatwa namzi mo ton bibia ye ntade akwa ba ka mo ka jese ye nworomra na mo fa kwesi awowa fa kwaje bosia me yo my Ghana ye na no ana asofo echem se anya no kure uhu sansam no ba bia anya no kure se eye Achimota forest no wane mo eton ente ho asem enso de abakata fa to so ensia wane nsam ni people enya de guo na e watwa ho ensam so e de aba na de abakata yi mu ana eye Ora Bright appear one executive director the man Child Right International what dia to gye kire mu say on mine no ana afe ankura ye nyina yemwa Ghana nkura o yemwa wonum esan say wo hwe human right for one report o mo ade akọ na nkura fa ekoya fa so etete wonum to ma jeje mu amode ho nsema akọ dan ye strategy for so mo nhwe no mo ka afipinu ani aduonu ba konko amu no omode report makomako empimienu aha enso ene aduowache baako 2781 ana wanam erekoda womti otese enwo behia pa se yebehia ni adoto enuoma na etimi enso akọ enkan pa eno asem enso eno no na Ghana Commercial Bank GCB for enso cheso mbehia no maboa ne yensra hwe biaye no yetimi apigapigam na no so atimi aboa ama Ghana so atimi akonanim enwo asem enso ewo the Bokrata yi enso emu we ene ensam awodo a the founder edebaye the Ghanaian Times the Bokrata nam de to so amount the Bokrata Ghanaian Times say anopai kafra national security womo ebo manfo ni na adawodi na ayesei nka so the chronicle mum na eba ana okay the chronicle the Bokrata nam de to so amount chronicle ebo amane say bullion van robbery bi akoso ewo omanmu eno na so ma ya chi nkrofo mienu a wom suspect say omo ye wom ne kudi sawu no omanfo be ka Jamestown enkran bullion van post ni otimam ko tuni to ten kun no enya no kwa ba ko bi nso si eno na ma chi nkrofo mienu bi wo ho a wom eyu say wom account na sad bonefo semi ekoso National Petroleum Authority kwanchefo penyini CEO yeso akwaje abasobode bi ewo ebibrem ni na a ono ene na edikan ehun 7 foni The Chronicle ediaba The Chronicle kroya esa bwamane se Bank of Ghana data aba betojo se
mobile money transactions say yes and this guy ye ska the account transaction bia no they say akuna no makọ hit 1 trillion Ghana cedis 1 trillion Ghana cedis enye ska keto a emodu pan ye say up from 155 billion Ghana cedis ewo 2017 the chronicle na ebo sa amanie wi nensem bi eno no na daily guide da obokrata no na abusuafo mede ema wo ose eye Ghana's favorite newspaper na wachem so orua kwajo Boateng sisi anani abre ose wope eye Eastern Regional Chair no adi enti eno so wasem ewa anamo kama otu aso biem a wose sisi terrorist no enkwafo no mani abre papa terrorist groups no one person do mani chirem ewa Ghana ha san nkwafo na kuokuo na one to hye oso no mambofofo no person bowrem ha na no na eye awbanbofo am Michael Ghana mi aso ka kire Ghana fo se ye na ye ho so niam ye nyina ye ni na ho se aboa wowo na eno wasem ewa ha owura Matthew opoku prempe manhia south abato mpesu aso wa santimantem omna se bedwani no sisi ano anyiramode dwumadie ne ntoto nyina no so ese ne nsa one ye osofo otua no energy minister owura napo wo kire se omusi eye asofo ni nyina no ono na ne dwuma eso ani pa bo adwuma papa entina monkania no enum no yenkodum so no asisi yedum siesie no eho asem wode aba ewa ha daily guide da obokata mu ensem eno no Ghanaian Times the obokrata aba maniano pe say National Security Force say ye pa na sama mbofo no won betumi atroshe yenso abribia cause won hwe se de no masikika kona ehuma Ghana papa won betumi atroshe so edi abro abribia ti won mabo ye kokose yenhwe ye hu ye pa na ehu ema yen Ghanaian Times na kasa asemi yesi nkurazo manfo beka ya won meta di social media chi no ene se abamo bia wonya finsha be ye aduo son de kwadwo wotwe 27 to 28 years Ghanaian Times si wonya finsha aduo no wotwe 28 eno ne se apostle ku sa abamo ano adentia won susu se oyekromfo tie apostle kum no we nam soma akenya maburu bia won kranza ama maburu na ni abre pan sensenti oye apostle ntidan wo hye tuntum kuta 20 anya odan enu nti a eche so susu so bi yakromfo e wo kunana maburu ne nti ase ne enti ase chairman kohwe enkuraza ahorma eze butu enwo sem na Ghanaian Times the obokrate ediaba anopenti diesi ena krata na bono tofa odiaba ene anope Ghanaian Times anope na daily graphic say a truth and accuracy every day what term say siam no ka say de kopie mo Togo one so border no on ma bie ti isi Ghana fo mo besem ko Togo ekodidwa no ekwan adam mo betimi enso akọ wo kwa bi tu so abesa okọ a ekwan adam oso betimi enso akọ na owie ye no eno de atudwa kire mu say one mo ekobubu eye Bulgarian one mo embassy dan no edigu fom no enwu behia se ye twe won maso ye twe won maso enwa asem wode aba sanso no chemu se endro bi so ehun se anya du papa ebo oman ma ba ha oman no enso so wonum age anaso ma sizi ewo eye Kotoka International Airport ene emya hodo enso ebi enwa asem enso de obokata yi atwa ho emfonyi de ho ensem aka ho a wode enso aba daily graphic de obokata no mu nsema de shimama eno no The Herald de obokrata nam de twaso krata min sani fasru tokrum top right corner ena ode Ghana ye mampani abediechi Dr. Alhaji Mahmoud Bomiamfoni aba na emfoni odanum se no wura efe ni PC apia ofori edi no adanse se Dr. Baumia nipa bia se NPP amonye konunya ni mugidie jiso bia wafa Yesu Kristo foforo se one crowd gensa wo mo di ni tum na wo mo ni di NPP amonye konani mu afimpini na ndunu nan a ebeboa party ni pa ehun sem the Herald na Ahenkan the Herald kroya esan bo amane se yesi oko ECG within 24 hours don should aduananum aduonu 9 24 hours in terminal wo mo de apaw managing directors mienu MDs mienu the Herald the obokrata na Ghanaian publisher mu ansam enie adesimama wode atudwa ejire mu ese aye
uko piemo yellow kroba ana ya se wonom efre tiamu fre se yellow kroba eye wonom MC you know ekabeya ka enyini fre akunya no so omo number wo moa ana emu ensem enso wode aba the bokata yi enso emu National Lottery Authority for so kire se omo gusu omo eye nkrata asem ede ama eye private lotto operators makomako eye du mienu ehon ensem enso wode aba the bokata yi emu wo bono omo ayinfofo amo wonom so na de atoje kire mu se abronya DC ana nkrofo bi ekeka nsem bi di gu papa no animase na sa nsem na omo keka ni nyina no ayinfofo no kire so omo bo enjo so ehon asem enso ede ha na mo a yede ama wo ensem kai aka hu no yede kai abro so de bonkrata awodo ni mu di ama odada Ghanaian publisher dem dey to aso ma no pay eye de bonkrata ya to din say the daily statement de bonkrata owura Jeff Kunadu ayo owura bi wa unity a ose opeso di chairman ewo NPP amonyoko no mu apoyemantemu na eno na oka se wagina pintin so obedi nkunim ewo apoyemantemu e de ama NPP amonyoko no se chairman nimfoni ebeta anum sei na atumota honsem ya asa be pianum sei ensema the daily statement edba frontage ayemienu enanopai na mede Republic Press Republic Press the Obokata no ana wotre se ukopiemu enso ewo inchi na ewode mu no ana akyerkyerefo omo wonom edi tudwasra ban so mo sra ban na muhia school dan school dan na nkura ne tim ne nye we kura no bere ana agya yabo apata bi a yeswan bere ewurade nyankopon adio ha sebe yemre wasam ewa ha na ukopiemu enso ewo PNC a wase kwotwai ane atwerebo pa owura apasara wono etu franka edema akuoi ekoni painfo chese ombe yi na firi kuonim wono se kuonu omfiri mu ana akoye bibi basa ewo kuonimu na omotso edomo se chechero owura mahama so se owura mahama na aye na mahama de ono NDC oyede beka PNC asem enti awasem ewa adise wanka se onye de boka tan bi ne wapemu ensoso enchene atu na owura dofo kwabena dofo enka ne finance minister ewo NDC amamuamu no sisi asina ni abre onju se mampanya kunya na duru no so enti se aduru no so dia oni NDC fo na ebo enti NDC fo ma na kwanya no ndi kuo nanim ekan emfa nko afempino ene aduonu na abato no enti atiasi monte so a ene campaign awodo a chese enya agro ene ode ehyehyehye so enwa asem ewo da obokata emu ukopiemu ewo nkranza wase nkranza nso so ene akohwai chese agro mabuna won mbu afu omne police fo ene de ayantam so esan so mo chese owura bia wono eda afiase a ye hwe ni nsemu wato nanem wonse do ewo afiase wo na mo chese entwasomu enti mabunu no eso mo nto mo ase a honsem ekoso ewo na owura kwabena Japan wono so MPP amanyekuo no odima akotene pa Ahenkan ko na yetwetwerefo panyini ewo kuo ni mu na yaso wono so de atugye kyeremu se Ghana fo nsam a mo ka no eyampa aban ni ntie na asoafo no onyi so asoafo ne dɔɔso onyi so babia du no wo ka no kro na ho nya hi to acha se nanado won ma no mu bu ma no omo dɔɔso dodo yibi so sase o ma no si e wa ho hiam we Republic Press the Obokata nim today the Obokata nam de to asama na krata di mfoni bia to anum si a de mememani hu enkunya asa enkunya ago na ho den wo fom na ase dan a ebi so apa a ewia bo obi ti ase ewia be bo no pa na ba kon so abata no se no so ya enkunya utum se de etin ehu na no matwa bata sa mfoni hu se danger looms our Black Star Square wo mu chese sa no ma we na betumi adiewu abribia sa na makato today the Obokata monopoly na dom kuma no enso wo mu pe full report amanfo bekaya Bulgarian embassy a wo mu bubugu ye no na dom kuma no se wo mu pe full report ewo sa nyamransam a ekoso no ho ehun sam ni mfoni om de owura kudis do black amfoni abata ho
saa so ade opanyini bi mfoni da ya mfani di anka ho opanyini na small kan say saa amambofo terrorist na ye ka no o se o man no Ghana man na wo se wo mo hwe atoto niama ebo manfo no ban enya afi no beti asi fo ma beka jeze ye mo ye ho ban ye nhwe so man na sede ne se o se wo mo hwe ebo ye ho ban they should make sure say ye na ye safe eno nti na wa sra for ye wa bambofo awdra ye di ye to etwa wo mo ka ti enya afi no beka je obi azo obi amon ho ban o man ne hwe na wo mo ye ho ban today the obokrata no eno no the new publisher the obokrata animu ensem adesimama enio na nensem dodo na yedika dia damu dada enti ba kumienu bia eye foforo framu no ana o se orura bi ne ba wonu mo akopiemu asendi bia sanse yese atututu obi akoso ama eye orura bi ato na mo anse do na mu ni se orura yi wone eye ne ba no omunim hu bi enti isi am no kase omu ja sendi bia ye hwe omo ensem enso emu na o se making election 2024 tough for MPP enti ano so ya assemba ko a eno so edam yes election 2024 no hi ebe say ai na we ya the new publisher the Bokata mu nsam ebi eno no pen ultimate paper last but one the Bokata and ebusia me dey to so ama we ba na ba ko ba pe na ten ye ene yes ne kwakoto so de prem to bra kan kase aba ba show enie the Bokata me dey to so ama the new crusading guide the Rubokrata NPA boss awaja boss body e won sem da anum say yes already e fan kodwo boatin ono so NPP epoemantemu chairmanship dibre no onzi ope yet ono one ye kan ho asem so ye chairman constituency chairman and I will resign say ope regional chairman eti sa race ya okọ constituency and I resign akọ na nemfia du ho. Oh, so why constituency chairman for 4 times? You know, I'll qualify. Oh, okay. No problem. No problem. I'm on phone sem da ha. Achimota forest won sem da ha. Okona kwadure Ghana yende. So wajina ni so. What is wajina ni so? So Adepa. What you have to take risk. Okay, sure. Ti Kraten some of the na ya brobro so dada. The new crusading guide the Obokrata. Daily Dispatch. Na Daily Dispatch na ochira say media minyaya nka wo hwiri tere no ho. Sa na nka wo ba the Daily Searchlight no. Story bi wo emu FM ho kakra bi o say EC begins inspection of political party offices across the country. Na edo na me pese mi hunu say akuadonko nso so waboa no ho ana. Na se ba ko na omoje ne krata tumu na no party office ewo ba bia. Ai so medika agina tumu da. What the guy agina tumu da dia se ne yakoto aba na ne paper wo. Na ne wo so bi. Ada 2021 to be. 2020 aba na. Want to be. Me na me ni Ghana mpo. Sa. Ana 2020 na akuadonko wo so. Ai. Ene se na ma mi waje ni din pa o. 2020 na akuadonko wo so ate. Otu aso. Ano me ma mienu. Akuadonko ani jeje yire. Oh, okay. Akuadonko ka ho. Okay. Ti agina tum penti. Nti ayare ga mu no ma ntimi amma. Ayare ga ne apalomo. Apalo ama. Kofi akpalu. Dabi apalo ama. Wa ma bi panish bi. One ai odike. Mu nyina ntimi ama so. Anti electoral commission so ma hyase omo hwese omo party offices e wo Ghana ha nyina. Ansa ne send the regional ne pe. Dabi ana constituency nyina kan. Na se me akuadonko ma hu ne party office wo me constituency. Una wanhu anase wo ho. Ma eniwo. Ai eniwo. Fi wache. 2020 na wen. 2020. Endo jira mu asantimantem. Wo akua ukuro mu ho wa. Me mo ukuro mu wa nam kwoto aba. Na se ukuro mu he so. Constituency he so na anu amekọ ne nam ho he so. Ani me hu akuadonko yi bia. E bia makoju obi. O makoju obi store. Ena omda. Ena omde ya obe. Okay. Eni edani duru aye nyina ye be hunu. I see. It's that story na me any kan wo. Ti akuadonko timi nya party office. Ewo Ghana ha nyina. Ena nti apalo dede nyina wa nya. Nwanwa wo. Ayalega dede nyina wa nya. Nwanwa. 2020 na adakabre
running me. Running me. Oh, I see. And you Ghana is when some ways you happen. Hey, I'm a paper. I see. And as I make gravity, may qualify some you. May running me too. Are they? And I. Senior. The yarn is also too cool. More than one about it. Me what try to go to cool. And Jessica for into no fire. Idea. Was all by Anka Jack and Buddy Depeche. Hey, was in some 12 on the number than a comma so pa. What you man can be a mamma me. I'm a mamma. Now, one journalist, one car. We no sorry so crown. And Rama to say, Oswald for her lands and natural resources. Samuel Abujinapo. Say, or my day. Achimota Forest in a young toy. There was a young toy. Was it it has not and would never be sold. Yeah. Inti ma who say omo air coat near my be peripheral and any ka ho. But Miss Miko hun krata bia. Krata is so mo kan so ma ton. What I want to ya the radio say, but brofo no na minim say omo person mo confuse yan with brofo no dia. Because brofo no say the omo keka no. Oh, we ya e be fo wani so. Say the omo keka brofo no. Sa. Ado omo twere ne say. Me pe brofo no omo twere ni bi na nka ma. Ono no de no makotu na na so omo ni momu na omo twere omo de. Because the omo o de me kan ye no. Eno a no no twere woni Facebook page. Sa. Yes, the Facebook page and I will post it. Me hunu ayi wa ha. Nti dia omo person omo kire nyina ne say. Asase no mo nton ye because say we hwe emra na da so na EI eno ne executive instrument 144 omo kire say it does there be brofo munya botre say for the avoidance of doubt what EI 144 does is to make the peripheral portions of the forest reserve which had already been granted to the O family in September 2013, portions of which have already been developed, cease to be a forest reserve to ensure a development that is consistent with the area of the forest reserve. End of quote. Enti bro fi what you saying? Ose forest ne de yen ton ye. Na sɛ nkrofo bi ka se yaton aban na ton no ose yen ton ye. Na mom peripheral. Ye ka se peripheral la. Asase na no no. Ashia so no. Enya ashia so. Asase na no. The peripheral of the forest. Na no ne ehye na anya. No so ehye ba ehye but wo de ehye no part na ye wo de no. Sa na ono no ka no. O say ehye ne de ye no obi dia. Se untimi ehon no untimi entache. But we are the bench. It is so asase no de me nton ene mu ano no de me yidiam. Hey Ghana. As I run so I don't know the peripheral, yes, the peripheral. The peripheral make the peripheral portions of the forest reserve which had already been granted. Yes. Almost 2013 kra na de ma abusuano. So abusuana asasene yo modiano. Abusuano aye seize asasene firi wo. Oh, ani ase na de ase ni ya. 2013 kra na de ma wo. Almost asasene de ye nton ye. Paibretu ni nton ne mumano ne de ye de ama abusuafo no asase ne ye omo de o send the carboni nim so what you say 2013 no e de ma wo but say who read the history of asase we nso a sabre no the prince of Wales a obem sizi ya o yes nko de be redevelopment or Ghana ha no they paid them 4,000 euros sabre no 4,000 euros pay the family yes as a compensation. Say no money was asase enti patasika me dey ma oni they have paid sabre no 4,000 euros e asenketo a I say na no omni chaka bia bim
na fe di enti na de peripheral de ma ema wo mo ana busuan mra me ya no we no nya busuan ko a e wo se Lands and Natural Resources Minister no wo omampani da John Dramani Mahama aban because 2013 omo granted peripheral portions in the ma enti and was say almost shift the 2 MPP so because if you granted in 2013 and 2013 one no president party men na wa ban mu NDC enti abem omo ye able to come and debunk say in 2013 enti ade na chance ya no munya de NDC MPP a na je say eno no enti ebisa say NDC for na kofa baaye enti ebisa 2013 yes he granted the peripheral portions of the forest reserve edema the Owus family enti omomra mekasa 2013 one oil lands and natural resources minister just here verify sure who saw no dey no tire reshuffling tino one reality papa ko piti di anka wutiri enye openi ndo ye ano adane no openi di ni minister si ye be ka wo mo ade akoye wudam sure why na nko why ye be ka wo pa enti Ghana for brofo no ane a kire mu no on si asase no de ye nton ye na mu ano no the peripheral portions of it that one has been given to the family so what I say Timonti ase ma na mo ase ne mfansi a ebefa ma munre mfin so se ye be kodi anua enu nda so 10th June ye kodi anua enu adua no da so me pa chwan okay ye kodi anua yati ebekwa kodua de aye de you people should get the brofo I read very well we've not sold any land. We will never do. We are just protecting the forest reserve. Plans are even far advanced. We are, putting measures in place to ensure that we redevelop that area to, meet the international standard. We know. Inusa Fuseni. Ono be natural Land and Natural Resources Minister nibi. Okay. And that was 30th. When date okay 2013 to 2014 any was here could be sano and ni osa mills also 2014 2017 on the natural so ba na me say on ye de ko awie ti say inusa fuseni inusa any osa mills no omo miru na won se yebisa wo mo na ministry won so omo pe sasapa o inusa and osa ni osa mills Ghana ya sebo ebefa mami na mase ana ka be kan bibi won so say ebefa na me say ha ebefa munya ya atwe Ghana here everything go be make you no worry everything go be all right into here to also some 44 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM the one krata mo boso na wote say kwaku enin kusi buadumoni adwempa hene ko fi mensa omo ebeka me ho ayede ema wo no baby ayaduro no afa ne yaduru big interviews no aha no ne yebisa questions no on your behalf and into adwenkyere no betumi e de aba na yakenkan ne kama so e de ama ebra esem me pacho messages no de mo de aba o na e de ntia ya menkan no mo message no amode ba no ya na yenkan sa asem no eye mo message ya ndra na mo no a e bebre no amo no a na ndra ntia ne no maka ne hye e na mo topiti mu sa e no na beduru me ha menkan menkan e hwe ne sa hwene ni bon no na ye twam ku ye ni mu sa ai enti eno so ho asem eno no momfa bi nso mfa normal SMS no mfa mra Facebook fo no ne ya no mu di sa adwuma no Facebook fo no wo mo a enti momfa bi mfa mra Kwabena Steven de de aba me kan de amount sesi a ma me nkodi nkomo we mra na fe ye meto aso ye ne yera David Pra or ye Deputy Director General Edema TVET ono kro no anso so emprempre ya me no kasa ni dibre nya ma wie ye and into a communications director Edema NPP ewo epuye mantem no emu yera too bad ye hwese ye be san de na ba homa no so na fe ye ne no akobon komo enkomo aye ne kwatwetwe nyina fa TVET eho ye pese ye hunu se si aye nyina ye boda wuro brofo na doso munsuan sa no dwuma no musua wi a do we have ready jobs for them yera oti yanka ya mo achia mo akwaba
Mini abema mesho metum nkapao. Wadaro ma umpu mboko de. Nyame adom nyame ahwe so wa mayen kwa. Ye de Awurade ase. Na asida ma twede ampon kwa menya yankoropon. Ba sharia no. Sa. Ono na ye dan. Sa. Bia ye kama. Ye da se bebre na maso ye TVET e ho te sein. Mini ho aye de ya te de pa afi mede na ye se omampani na adan Kufuado no na ye damase nyame aka na kuma ema ode technical and vocational education and training service ode aba tibibia kama pa. Okay. Enti ba wodi ba ye na ne focus nyina ne se Ghana for dodo no ani beje ensa no adwuma ho sanse eno no de uwie a obi mpa adwuma ma wokora a wankasa nso tumi ye bibi de ma wo ho eno na ye bisa se aban no so ahoboa se ode airport ready market jobs e de ama wo no se ne no so te Minia edika no meda wase na me de nchia kese ama wo ene wutifo na mabọ mabaso so ne he na yenim no technical and vocational education and training bia betum ho a efri TVET nunti TVET ye adia etimi echechi emebru no ema yadwunu mu no edo kama esa ema yetimi de yensa eye dwuma na ye de akoma eta edwuma a yepese ye no de akoma pa eta echi nti adia minia ye na no ye de sana mdika kano o mampeni na dan Kufuado menka bi kakra na memra ho 2017 nyame ye na dom Ghana for hyenum enumnyam eba ne o mampeni no oba no hu technical and vocational education and training there are about 19 ministries and na run TVET into na ministry bia because ministry bia ye autonomous entity no na obia dia ono pese oye na omampeni si debi yentimi emma yebia enye sa esanse esese emrabi anase bibi eda ho enu ntino ohwa na aso the time na omo yesa no na ye wo bibi efrenom poor articulation qualification system krano na omo be kosro anase be progressive further education bia ene ho and there was also mismatch between skill supply and then skills demand into unkwara ye produce omo TVET first na skills no mo the industry no na industry no empesa skills no into that there was a broader challenge on that. Now there was also placement issue. Nkwara no opportunity and further education because now there was no qualification framework. It's not challenge be brave and on my penisi debi on money nano yankani nano and what we call Ghana TVET service. Into you could makumako edunum ura machioko popoko prempe then Minister for Education and ura educhum now Minister for Education a support no and amayukoi etimi ebuaye ma ye de call parliament ye kunya at 1049 and then yenya the friend pre-tertiary education act part 2 yenya the Ghana TVET service and unti Ghana TVET service no nyame adom na dan Kufuado adom ye roll out what you call free TVET for all. Now free TVET for all no chese abandon hihye pa aguma obi a ode ne ba eko technical and vocational education and training especially this academic year across the country no free first no na only schools are now 2 years per and then MVTI OIC community development social welfare gratis youth leadership, Ministry of Roads institutions, Ministry of Highway institutions, and transport institutions, and other institutions, school, community development, social welfare, no, free. Abandon is a free, equa quema, a bepua, Emma, a mebruno area, or more independent on applying for a juma. Edicano. From competency-based training, a demand-driven, industry-led,
Into programs that are in demand are the ones that are run. Into obey, because program in demand, and yes, obi kra one kasana no who ya say na when you because program no amount for again. We are giving them adequate hands-on and then the soft skills are a bit suma and also no it me complementary the entrepreneurial skills to maybe entrepreneurship or maybe to say mathematics English language that is TVET English TVET mathematics I ever with me a measure in your money to the accuracy and no it me a guide my finished product now a bear fine. The finished product no share fire. It has effect on the patronage. It to me because omenya what is required. And again the standards now standards no what the industry has supported in generation. Industry no and standard way until because they have gone through the industry certified standards they are able to fit well in the industry. No more so it will support. About DBP one district, one factory, about across the country, we have technical expertise and as a SS, Emma Omwetime Abwa. In that now with the current program I running in TVET, Ebebuama Nkorano etime fit into the government one district, one factory, as well as the manpower requirement of that sector concern. Apart from that, there will be a national TVET qualifications framework, ABA, and no 8-level qualification framework. There are national proficiency 1, national proficiency 2, national certificate 1, national certificate 2, higher national diploma, bachelor of technology, and then master of technology, then doctor of technology. Me na so it me bua mankrano after we the clear progression pathway. And on it me bua ma say ufi ha na ukwa ha ufi anti my national certificate 1 area there. Me want chance to say me atwa so akoye national certificate 2 and as HND and as say masters, bachelors, masters, any doctors. If there no TVET for no any grammar for no we now clear qualification pathway and also it me support to Emma Omomoko TVET no omunya asundwe anyhow muka. Okay, inti the wabubo su nyina ye the aban no ye what about oman go through aban ne institutions no omo ankasa so on their own no matimi akwakosua welding no makoye carpentry ni ne kenka ho and also so aban na factor ekwan obefa so a omo nyina there will be a ready market jobs for them. That I mean, one thing about what we call the youth start. Youth start, no, yeah, the what the government is going to do, listen, so we are mason, we are carpenter, we are hairdresser, we are tailor, and as a fashion designer, and as any other trade that will go to a piano. About this, Jessica Putobia to her as part of the youth start, Omampeni and Checoba launch, or launch a pair. Then the youth are encouraged to look for that facility. Uboka Kojipu. Now one casano, wait me at the asset up. If you are yes, Kaka Credi, and or the best set up in the business because I join our question and as I do, for epic. That mum, so yes, Kakakra, a pepwa multimedia done no, or they are a good and quality finishing. Now it's me a support to nature. In that case, bet me I benefit from the youth start. Again, we've also established what we call the TVET voucher program. And on a voucher program, under the certificate level, that is the national proficiency level. It's a panel support to or move some funding. And on who we are, the amount what we call startup capital and some basic tools and equipment. And also no Ebuama, it means set it up. Joma omo area
all those in National Entrepreneurship Initiative Program and enterprise support system no omuina no another Ghana Enterprise Authority omuina no mamo kanka kra omoso edime started abanda launch the youth start no nyame adoma June imu another check July they started now disbursement no started na omoso etime enya ho faso yeah the no district wide you start program no so aba nti anya so only Accra na so Kumasi na say Takrada na so Kufodia all the districts across the country no and so benya you start scanibia ye twa to each of the districts mebuna ho no especially omukura nsano nyuma no ombetumi enya e dey set up omo business nti initiatives bi say no ba ya na efe ye bete say ye ka ho brofo bebre no a but empen bebre no the accessibility set me and me wo aboabo na masua welding awie minya sika mie bi na matoa so de aye adwuma se me so menya mfaso de free initiatives bi say mu no eya na empen bebre den nti we no what different and am baba beye ama we no ayesronko the woman say we no qualification to access this fund facility no grano then say it doesn't require any stringent qualification na mom as I say categories be so pescano kese pudro to say 500 million 1 billion it is Canada and the overcall bank war area ono you be announce banks ni na now I don't know akọ only omako kasa why do business plan any penny be edwin because as I say a revolving fund yes to say ojia odi edwuma na odua na kakranka na mo peno kakra 5,000 2,000 10,000 no me ade dia and no the district one no Youth National Entrepreneurship Initiative Program and TV service yeah nkasa ya sure and Ghana Enterprise Authority no omu ayina no ebetumi ama sa facility no the we here na your national ID card I say no there because it's an identification as it mu sampa hana o hana na ojia wetumi e de abara obi so enya ho emfaso it ni na no it's across the district entina yan fanko only Accra na Kumasi and Takrada na mum airport district bia no into for example abuabo ewo I think oda this abuabo oda Brem central there na just say wetumi eko Ghana Enterprise Authority Department and as I say National Entrepreneurship Department or now koji size can be now also with me set up wow business. Okay. Enti sane wa kire mu na me hu se mo be play major role ewom na nia yen so ya wa ha ne se yen show anase ye dwumadi a ye die yi ukua da bia ye asi wo se we ne edi bedi nkomo se ne be encourage afoforo no omso so de omho awura mu bi enti we de ye be sere ebri bia ye hia nkyiremu fa TVET ho no ye ba onan so a wadaroma na wadom yen a kire nsemu a kire yen menua eye ma ho a Urama Osini Doko Auti or Director General, Minister of Education, Enumyam for Edutum, and Mia David Plant, the Deputy Director General. Young Penny Free, was Ahenkan FM, with the Simon to say, more TVET promotion and development. And no Nepepua or my Kramano, ya practicing from PHA. There you are producing youth unemployed graduate. And that TVET in the unya startup to say they are now all TVET graduates, they be a Rama Sini the crowd or the Obama almost startup and no a buying a disca at Tuhua, they be this age mano. Now wait me a few with Jumase, now wait me up high spandeno, now open for especially Obefa or Moko grammar, TVET for and a fat grammar.
na put am de ma TVET for ne say moma ye ni no kra ewo ye nwuma die mu te ene nimpa no pama de na ene na wa hye na omodia na di utim na pam na pama no eno no na cultural ma ye nkranhye eboa ema enwuma ye di no amanfo enya ehunfa so. That has been a challenge for the TVET graduates. In Tina Yede, what we call soft skills and other employability skills at the ACA program now time management, customer relation, customer communication skills, and ability to articulate and market the product no apwama nyuma umudino ni no akot nenimu. Okay, you're right. Yeah, that's a pa. Now where the mimisa final one? You know, kind of kokra. Yanko point at the 27th, and mo party nature say mo to regional elections. You know, date still in force. And now bibia be boom. Bibia momu in the eastern region. Unya kwara yanka party no sem. Okay. Mechurch mu. Omo ama file. Omo amuko na. Ba ye ina no. Ye nim say. Eren answer me uni bi. Na oka say Mr. Also party no yentimi ma the leadership of the party no enko concentrate on only one section of the eastern region. And that is why ye na no ye wu say regional minister if you go, council of state member if you go. I don't think that it is prudent and politically wise say obefa regional chairman so if you go. That's not. And that it's against the fair distribution of leadership of the party. You're right, David. Who say no? But my position is that yes, who can do all this. But I think that me can't Jeff Kunedu as me be sad date, say at master son one night as well. Enti ye mu bi no support kudo ajimai from the news because enti ye be say that fro na yes our politics no why na dwumudo onim part nimu ensem a onye Brazil. Enti we are going to talk about it. Yate. Now what are my about to the because way? The date and everything will be decided. Oh, okay. And ye be say about who be? The venue especially the date is no 27th. Then if you don't pay for to into your communicate. Okay. Yate. Yeah, that's bebre. Hey, yeah, deal. Na say dey kan say na ya. Okwa NDC mu a. Omo general secretary him fan go fidi. General secretary onye bononi. Samija mfi ofiri he. Ono nya bononi. O kan say dey say nyeye. E do dey nyeye. Jeff Kunedu dey na dey mpacho. Yewra David, don't go there. A done deal. Yes, sir. Yes, sir. Na ni woman say Yewra David so ye me ni papa o. Me ni papa. And say me dey nya adwen we ho no. Sa na tie me ni papa. O ba sa me agu ye gal mu ha. Enya adwuma. Jeff Kunedu is a movement stronger than our party. We go be say chairman win to me. Me pacho ni e be ni say ye be twe ye ho aba. Ohun ye ba na ye de aka nyina de aka ho kama Jeff Kunedu de memo bi ansesa wadwen de tie no number 1 na Jeff Kunedu ado champion chairman humble servant leader Tiwe Maye. Admission. Ahenkan State Senior High School. Yasha Sia Yasan AJ Afofro. Wana Wabi JHS. Oko SHS. Ya bie ya pro atuho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science, and technical. Neti. Ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuania eye papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Today now pe. So pesa utro remedials in swa. Ya doba fan chere mu busum siampe. Na kwotro wasi na. Ube try ne prekompe. Ya wo teachers fo a. Omo ni mu ade na omo chele ade a. Omo ho etwa. Awofo e. Ene ahwefo a. Momma antumi antwa wasi. Sane atie bia ma anwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne prekompe. Na ka ne hu se. Ye gusu a. Ya je afofro a. Omo eba form 1. Ahenkan State Senior High School. Ya wo Ahenkan
ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pe. Ubetimi afra ye 0556 409040 anase 0207 163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School. Hard learning, easy passing. Se open mobile phone papa and kwato ayusudia. Then one big sound phones. Your original phones bia away say. Ani bono so afuye papa. Se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones biano. Pomodi na bra ya say na bra be to be cotton. Afa ye swapping. So mobile phone open so se sound near mouth for fra. Obape ye betu be mouth for fra no yisu. Afa ye laptops na bi o ye sound to laptops. Afa mobile phone no so nya ho how bia. Pomodi na fa big sound phones. Na fe more than repair mount. Or the fuck I say to forward. Phones no so ni bo fuye papa. Any laptops ya repair any sound tone. Maybe I be we a chikwano. Of a JB Abrusa Kessian. I am Boga Fish or over to me a friend 0249 653780 and 0248722049. Big sound phone, mobile phone, and laptops, papa. And just what else? Hello. Wofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti, and me a medicine counter assistant, many a GE. Ampo, Sawu Pesa we medicine counter assistant dear. And ya na Mekot Health College, Anna Obeko, we medicine counter assistant certificate program. Ya re-school in Suma 1 year where we MCA. Nanso ni pharmacy council certificate. Na dia ma wonder so ne say, pharmacy council Ghana agye 1 year tum. Na ya ma free IT training so eka ho. Admission gusu a ekoso. Ya Senka forms, there were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswanso, ya were Congo Villa, our new market body as a quanoso. Ubenya forms in be our campus, me and Yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, our Ghana for Naibe Bia. Near 2 campuses in Yina, so our hostel were hot, and 2 ni how cry. Nasa wope in Rupanso dia, and Yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamonone, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Ago Danin important way. Munya tsunami won sempebi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bomo mano. Say dear, yasasani di abeye next baby diapers. Na winim yasa shemukina ame kone ni mujie. Esan cotton do de remuntino. O the next baby diapers ebo oba. Ojo so sign it to home for. En sanse bia en tingu ne to home. Won sum fang how. Obani ye so comfortable. Etuko chroma shaniswo. Cotton next baby diapers. Fabe bobano. Nano hobeto ni say from. Obenya next baby diapers. Ewo bebia. Opedo dwa fre 0500285000. Na mo shaniswo. Ema mubu monsanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so warm. Hey. FDA. After sa ejedi nkratso imo. Ajia to mu say eje. Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu woniama papa. Wow! Ne nyoma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agye saa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to ofie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where the wadi tioma ye ni nyaw. Chese open home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini, would ye friend wa homa show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Odi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be che okwan be for so benya odie. ODI Electronics. Ye no ye delivery ekọ be bia. Hey!
Akwasi hwade ujafo na ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no and no special additive ohuru engine mu e ma ne kyɛ me dwene ho wonte na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka wona fo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu na riders and mechanics e wo se mo use you unua no kura wo mni say seahorse product ena ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil nko na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na fɔma wɛ master me wɔ ha na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna fɔma wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ ne gyina pintin dia that is the product unisam cement yɛ wɔbɔtɔm ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papapa sɛ ya ɛhemfa no bɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewadeɛ free samchi enterprise ɛna de aba akyem dan amantra ye ne dukes filling station edi nhwani mu radio papa abozege thank you Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia maye na se wagye bratwen yam yakoto nkra ba yakopesika akragu yebuto me no so hu hia pa. Sanse abrabo no otu botom na ensi hwe so a uyi pe na abu afu but otu na isi bibi so a uyi aye ni je nko anti yedam se matwen yam yakwa aba. Sima no edumiensa na abapa no pa no nkron ho. Dwumadi agusu awutie no ye Maakye na sa dwumadi we de mu ankasa mudi hu adanse ye se ne ankrofo de emfio ha ebe dwendwen ho se ye koka mu no kre no yen sima na kakra bi ne aka kira wo ne yakoye ba bi atebdidi enim nemum ye ka ne se ne tie no a eni ti ne se eye fearless and factual eye Maakye your most authoritative social political and current affairs talk show of me obowoba ofori amanfo yen kwa homa ne so na yen konko bonko mo we sisi ya ye kona yeni Dr. Mensa Bonsu or ye senior medical officer yene ne kwa kwotwetwe enkomo doc oti Ahenkan no pe ya mo achi aba Ahenkan FM so be man ne manyam for me jo show wadaro ma mpo mboko de Yesu Kristo ho mobro ani nu papa ntie ho ye de awurade ase na ade bi na yeni aboso ama ye yemase yempa mo kire se Ghana fo no ohamu abupen be se aduowatwe ena bipolar hayen wadaroma ye ka se bipolar de ba de yo be man nyam from that am fancy akase ma o see for ne nkasa Christ asunwie nkamo ye ka se bipolar aye kasemi no ene ya kan abom ye kan baya science say you true enti bipolar no ese ne mami no eka bibi e fen manic and eka bibi e fen depression na ye kan manic ya ade em obi ade awo yi bia ko high enti me fan senka nipa na nkenu se o nipa de wojo afede nema o yi bia no eyen kekamu nti atemu kasa den se botable so keka nema nkwa no de no oye ene eka se obi ye depression and I depressed as any fan so I sing or jenna man boroso with me transfer kwana or jenna sa
our Nabla Bon Nassetinemo. Nemum, ye message never born, yen can say a nipa 80% and a year under bipolar. The Binemo say a nipa 80% or mental health disorder. The difference between mental health disorder and a bipolar. And the mental health disorder, say, nipa biara, we are out of sense and out of mind. And I said, only mentally sound, a mental health disorder. The case will be mentally sound, say, Obia a general, said in Yanko man a general, said one fan planning a blabber, and fan cycling or and fan yen a juma, and fan trans and mobra. No one to me, you saw again fan yet the assessor, they are general a mental health disorder. For example, we get to me at Tenase. Nana Setana or Tiano. When you say, okay, Memphana said some day, Mukura 1 CD, a dear 1 CD, no, met when the 1 CD net to me, I be a man net to me, I day, Abam for so amame. There was a 1 CD, or the better on what the appointment and near the Akopin 1 CD in the better. I bet, son. I join a social to me the year, Jumano, on twin pa joining your day, and year Juma, and mam for so on your day, and mam many panade, Nipan Abrabo. Obi so na adwene na Nyankopon de amano no wo se me de bewro me ho adwene no me gina bonten me wro me ho me de pesika eye mental health disorder obi no a mentally sound a obeka so kwa wro ho e de apesika into all these things and the keka boom and ebe me say no and o mind gan mu no wona e wo mental health disorder no I doso esna wona ede wo ho 2 Ghana nyina no low average income 80% e wona o man Ghana mu wona e won low average income no baby we are seeing nyina ko sesi e na bia ba beto o man Ghana no ama Ghana ayehye asetan ayehye maame dwinsi so papa dwinsi so akwa nso dwinsi so ablantan dwinsi so de ono no kura adwuma no kura dwinsi so adentia because of the situation on the ground and nona masa how na sa ne ma air trigger na air crossroad day in day out the be na so busa e sa ne ma we na emphasize say yes this is the situation on the ground and it's here calling the public attention say bibi crossroad enkoye and here public attention I see enti oha eniema hodo abobo so a wo kire say eno eye factors a ama say mental health disorder no as a number no ashuti kosro saa de enso so nya de amenu mienu ebetimi asesa enti ye de den so na o question na no de enti yen so sanity ye ne day na so jebra na event my home bibio that's when they call the stakeholders support as a omumla meboa aban emwa emma nipa setenemu ensesa na se nipa setenemu sesa eboa se abrantie bi a ababa bi a washa sese wonum wi wonum koke wonum tramo pure influence a media blantem to such a things sara na mama bi papa bi pure influence amna babenya mental health disorder into one ne nam fofo ne ma exisi akiti sa ne mene nyina de aba into one me do yebetima ye ho adwuma dan so bi na eba abaye ye one me do a society betima ye ho adwuma ye one me do aban ne betima ye ho adwuma ama tibi den satane society de atumi aba then na minyina bibi so kakranka asem kakado ha ye say obi out of sense ya adwene ntumi nwene said ye so adwuna you need to be especially our spiritual implications. Ye kas obi suba safa, suba no ye de. Suba no ye honhom. Ontimi touch kalata man nyi. Ye touch attitude man nyi. Abidia e wo ha ye touch be spiritual thing. And to say your mind, ye adwene no, you can't touch the mind, but you can touch the brain. And adwene ye ntumi nsomu no. E say adrenaline your home and to say a psychologically you to psyche yourself
na yɛ mentally sound and nneɛma bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ amena tumi ayɛ anaasɛ yɛkɔle wɔn a enim de wɔ spiritual issues like prophecy scientific back in noble Dr. Elijah na yɛba yɛyɛ involved na yɛ psyche yɛ ma yɛ psyche yɛ kunu yɛ psyche the society na yɛ change wɔn environment yɛ boa sisa wɔn environment mentally yɛ roma adwene mu yɛ hu nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ adwene yɛ yi saa nneɛma na adwene mu na yɛ de spiritual support abɔ wɔn a we can change our nation Ghana na the positive impact ne positive change abɔ man Ghana mu na tumi ahyɛ nyankopɔn twɛdi ampɔ ne ne din deɛ ɛnum ne nti bɛrɛ na yɛnyɛ lupa they are supported the union and so and again, and I think say we be my last question. I'm jaw coin. Also about Ghana had more. There was some negative narrative about say Obekachi will be say uncle psychiatric and call na adwene. Don't you also think says ye chances ye advocate for say a woman and kwa wadwene mu check up say ye yetimi ko the normal check up say ye ko say maybe makoma yare ne say net ye. Don't you think say ye chances ye advocate for say a woman will be anko enko check up wa ebeboa ye na ye yi sa offering is saying stigma be a tie home say all cause psychiatric in the just seke. Don't you say chances ye advocate ebeboa Masa we a great host party we a great host presenter we unique me the account so you are unique then that's 100% sure senka you is stigma na e bata ho na free ho na say the normal checkup into prophecy scientific evacanka at the ato say bosomi mu obia bet ma prophecy scientific evacan there bia so kwa hwehwa adwenem no afɛ na adwene sɛ biribi tete ma na biribi tie ana ɛnɛma bi kɔ so wɔ adwene ma ehia sɛ wɔ call medical attention ana na ɔyɛ ho adwuma ana netumi boa na na sentin sɛ sɛ yɛ ne sa ɛbɛboa 100% bɛmɛ no nyamfo ɛbɛma nneɛma bi ebitumi asisi ano kwan ntama ɛma nneɛma trigger to the point sɛ yɛsɛ akora no yɛsɛ maame no yɛsɛ papa no yɛsɛ abrante yɛsɛ papa no papa bi nya adwene mu haw ɛbɛboa because of sɛ biribi ahyɛ ase firi baabi ɛna in the research class sɛ adwene mu haw no at the age of 15 years na saa nneɛma no ayɛ dɛ ahyɛ aseɛ nti nipa no menya 19 no na afei develop from 20 up to 30 no na kyerɛ sɛ adwene ɔha no ayɛ kɛseɛ nti all such a thing sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu early as possible sɛ bosome nsia bosome nan meyɛ maa adwene nhwehwɛmu a bɛmɛ na mabɔ aba so nyankopɔn nhyira wo nyame enhyira wo nso so papa yɛda ase anɔpa bibia ne yɛbɛsan ba biem medase enti yɛne Dr. Osei Bonsu ɔyɛ senior medical officer and yɛne no kwatwetwe nkɔmmɔ no some 24 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM dwumadi agusu a wutie no ɛyɛ Maakye na mensa aka memo from the Ghana Police Service abasisi a wɔn kyerɛ sɛ Endra basabasa ebi ko so ewo Nkoranza na letter dated 18th May 2022 which is today. So heading is police restore law and order at Nkoranza following attacks on the police divisional and district headquarters. And the body of the letter reads, on Tuesday, May 17th, 2022, the Nkoranza Police Divisional and District Headquarters were invaded by some armed mob who attacked the stations with all forms of dangerous implements. The mob were allegedly protesting the death of Albert Donko, an armed robbery suspect who died during a police anti-robbery operation. Police responded appropriately to the situation, including bringing in reinforcement teams from the regional headquarters and adjoining regions to restore law and order. During the incident, 6 suspects who were in police custody managed to escape, and strenuous efforts are underway to have them recaptured. Also, as a result of the attack, 6 persons were injured and sent to the St. Teresa's Hospital in Nkoranza
According to the hospital authorities, one of them died while receiving treatment, and 5 others are currently on admission and responding to treatment. 2 suspects have so far been arrested in connection with the attacks and are in police custody. All other persons involved in perpetrating this barbaric act are being pursued to face justice. The situation is under control and police have deployed extensively at Nkoranza and its environs. Enti we krata free Ghana Police Service in Chanyaba CCA. Omo chese me bone tofa dia ma omo chese enra. Nkoranza youth no bebre no akokoto share police division and a region so aden omo chese Abrante Albert Donko. Ohwe kwan ya ofa so di free mu no a. Nkoranza fo ne chese omo dwene ho omo ntia ase enti omo dom koto sha police fo no so ekosese niema wo hodom ne no omo chese eno na mu ma omo kire enipa nsia na omo kire wo no ena basabasa ye no a esi ye nti omo nyina dwane ye menteme wase asan ho mpo ni mu oni guso ekoso na polisifo no nsa san so enipa nsia mu biem enipa nsia no a omo nsa so mu no emu baako ena omo chese omo de ne koduru St Teresa's Hospital eno won Kranza no waye nyame dia enum eprepra a me no ka se omo kire se omo guso omo gi ayarehwe omo kire se omo guso a omo a enam omo nsa so ma sa ade koso no omo tata wo mo nsa be ka wo omo kire se sisi ya ka se ukọ Nkranza omo dia polisifo bebre no akọ enti eyade se omo eguso ehwe se bambo ene asumdwie ebetimi afa ne ntoma pa efra ewo Nkranza ene ne mpotem nti we krata free Ghana Police Service aba sisi ya ena medi mu amane board ya mamu no na Samchi Enterprise se men kan se modem fa nkire wo se ubesi dan a ubehia cement ye papa cement ya wusi dan ni wie na wankasa wukugina baabi na wotekere won nsa gu ubo na wo hwe obra wabo a utimu sampa wabo brapa eye Samchi Enterprise ena mekan fo dia mawo na nsan ye na ma ho kire aba krom nti bibia na nkrofo asesegu konkom bibia na nkrofo asesegu robem pepam ne ye ton omuni abotre but wo ba ye ho no mo ye wabotre e de wo be fam kire se cement we ye de we ye de we ye be checho ni nyina na watimi ate ase ansa na abeto awato Samchi Enterprise pe empotem ha omo aka nyina da obi ani sa abotre ne adaje no ye pe ene ye wo sa abotre no ye chi kwan enye yira kwan Amantra Wache Junction ya besi dan aborosan kama bi wo hono any Dukes filling station di din hwani mu ana se ben no frame 0243583190 0243583190 offer sa number we yi a enkomo no ne aka nyina ye bedi wachire hono mo oye mesin nin obeto cement ne bags ne be se duonum ne aborosan so ye wachede kama bi a ye de ebema wo Samchi Enterprise ye to so a na ya sorry abusia ma me san ko ahoma no so biom na me ne openi ba kwa wo Akwatia oye polling station secretary ewo Akwatia constituency mu ho enomo sane achim odan NPP abatfo no ejine ye prekesen no Akwatia nso yesi jebre sa na tie o ye nkwai empani sane okwa atene oba atene ogina ho no Martin Trudeau nti yewura Eugene ewa ahoma ne so opani wotimi nka anopai ma mu achi aba Ahenkan FM so mejo so menia umpo mboko de jana do mo de achen na so ya nyame adom enti uba achi mo dan harmu na no eyire ye pa abato ne ye ya amaso afeina ye tete sabre yi puma kwam momo ho nso se ne tie no kre Akwatia constituency de medical achi aye ti fo nyina mo bi achen na eni sa Akwatia constituency de esane akwanya 2020 election call fa so esi ye nti no mpelifo eden hyehyɛ ba yesenka ma ye nto abakra but rather ye maintain ye executives I work constituency mu oba bia na nka mpape mu ba ya ye koto 2020 aba no ye resolve that problem na nka bo mumra na bia ko ye mra ai de ahoɔden
ɛbɛkɔ 2024 elections no nanka yɛde akɔgye seat no nti ɛno ne nhyehyɛeɛ anka ɛwɔ hɔ a ɛno koraa no deɛ wɔ mu ne sɛ party mma no ebi feel sɛ some of those positions no ɔmo ekura ɔmo na ɔmo ntumi anyɛ adwuma nti ɔmo betumi ayɛ adwuma asen ɔmo nti no yɛn nkɔto aba nti ɛno ne problem a wakɔtɛ constituency sisi a ne sɛ party foɔ no decide sɛ positions ne kura executives ne bi no ɔmo ntumi nyɛ ho adwuma sɛ nea ɔmo feel sɛ yɛbɛtumi ayɛ de agye seat no nti no yɛn nkɔto aba nti mpanyinfoɔ no hyehyɛ na ɔmo de baeɛ no party ne mma no a ɔmo feel sɛ party ne ho dɔ ne party ne nkɔsoɔ ɛyɛ ɔmo major problem no decide sɛ no yɛn to aba because that is the best way ɛde asomdwe bɛba na yɛtumi de agye seat no for 2024 nti ɛno ne problem a wakɔte asisi a enti na directives edi kan ba sɛ ma mo nto aba no na kyerɛ sɛ mo maintain executives na ɔmo ma mo parliamentary candidate elusu ya masan elusu saa seat no ana entena ase ana ma mo nto aba no na mo nto aba sɛ die ntina mo nto aba okay manya nto aba sɛ round to 2020 elections no watimi wakame we akɔka we yɛn hu no kura ewom we akɔyɛ we yɛn hu no kura ewom ɛde mpaepa mu bi bae ɛno nti adwuma bi a na nkɛse sɛ party ba bia ɛne executive bi ayɛ no ebi mu ɛtena ase a wɔn ntumi anyɛ sɛ adwuma ne ka ho na saa yɛn nyanka bɔ man kɔyɛ sɛ adwuma no na ɛnam sɛ ɛnam saa executives no so nti na mpaepa mu ni baeɛ no mpanyinfoɔ ne saa executives nyinaa ahyiahyia kasa ayɛ sɛ obiara menya asefo bi a wɔ hɔ biara no yɛn nyinaa nyɛ dɛ nka yɛntwɛkyerɛ na obiara mfa bɔ ne nkyɛ obiara mfa mente aseɛ biara nkyɛ na nka bɔ nwura na sɛ abusua no ɔmo ntɛm tee yɛ ma party ne base no separate yɛ na loose ne baeɛ no ɔmo afa ɔmo nka bɔ mu no nsa nka base root no party ne base no ɛyɛ grassroots no ɛma grassroots no nsa nka mbom biom sɛnea ɛbɛyɛ a unit na ɔmo de win 2015 no will restore it near the Aquaco win 2024. And no reasoning here, 24 years and come in to Aba. And no, party for no more are planning for so many years, are prepared. I am groundswork in the area, so mobile contests certain positions. Normally, I did to me, I'm a party no. Almost there be any democratic principle. A year MPP or some Kukuko among your Kuno, Yesuni a buying any symbol at Chileno, say democracy. Yeah, and yet, no. And no, and in the boy bra, and Untino, she says, my own to Abano. And ye, I see. The NCR party for no, I take this position in here. They decided to say on to Abano. You maintain the executives no. Now, as a second executives now, you maintain your no, your acclamation. Though section of decided on the contest, a contest against the acclamation, no, process, no, all right. But also, Emma. George ye kasa ye din komo to players asum de beba every year no na executives na is maintaining from polling station coordinators to constituency levels no polling station executives ni bebre ho no ma ye yi omudin afi omo positions e den komo fra be shem o wa breko ayanto aba o wa breko anyom no omo se omo contest elections no na ntimi che se executives na ya claim yo no still ano mentime ho ase ne nkabo mu no enhyedan NCP enyina yi for that reason party for our decided to no 2024 yen timi njai manen say yen manen nko ba bia ye be di seat no e decided say omo drop in for attention ni timi solve that problem we answer ya 2024 elections and only asem na ya da hon I see inti there say man to abasa de a na mo besan amama me amase aba obi an contest no ana ye nu hoye on say after 20 15 no ye be year primary 2020 and a primary nemo no abane yeto ye no no kre I was part of the process no ma bia nsisie ni ye no kre bia ndadi wo mu eno ne ma ye koka se ono abo ama se enwi ni primaries no and sa no ma na ndadi ye no kre na ndadi ne no ma si e course no eno ne e ma ebinum bufu ye 2020 elections no senya nka se ye de omo de omo ho hyem no ma mfo mo ho anhyem and I senya nka se party executive obo ankofo ano nka yenyina ye kabo mkoye elections because we feel say we not supporting we not supporting we ntino o friend na omwan e no mu twa ebija e na ma ye lose 2016 election enti 2020 election e de na ye wo candidate Mr. Ernest to me for now ono na oye PC parliamentary candidate as to whether ono ne ye de ne beba no
very contestable and asama yebetinya aka sisia because you preset you follow your democratic principles no you better from polling station coordinator levels to constituency executive level na asumdwe aba because you dem ra ene nhyehyɛ na ayɛ adwuma you win here nim sɛ me dem ra kwan so na win here you lose here nim sɛ me dem ra kwan so de lose here nti no ye ma me no de sisia obian nim as to whether or no beba as to whether our intention cross or beba obian ntimi nkyerɛ saa asɛm ni sisia but you say your party na dem ra ne nhyehyɛ ɛbɛyɛ adwuma. All right, you say as we speak in ukra no mo de polling station about to abaso bebrebe nkrofo to bu fast way mo de he mo nte kra so odogu bi nu abempo ya de yan tu bi and to na yan tu bi no penifo no hyehyɛ national and regional executive ntu su ani adwempa mo de yɛ saa no what national adwendwen mo a nanka etasu anka de nkabom beba nti ase bi beba do problems beba o mu no ebe ka kre bi ba na e manageable mi hu so mo tena se dream kwa tire pa na mo de sanso su ye ne ba method a ye mu bi ye consensus executives ni bi enam so implement sa hye no etia and then the attention no arise where your system name is here and nti okay youth group are omo movement for proper rebuilding of constituency no e decided say no omo nhwe e ma yen say na nipa e be say ni bi so ndane omo tin sanfa sobra no nkobo obi a onimu ho hwe yin ti obi anko obi a na because obi failing ti na o de akwhwe obi no and no tin ye decided say ye better no cray way okay na mo ya aware say nyame adoma 27th ye koto regional battle no na munya krampo nto yenyi delegate no mo be koto bi de sani ampeni 40 million share by say you maintain executive acclamation akoso na a section of the party and a contest area no oye den a ebusia asem efi asem obetwa enko hihwe in the long run no abraboni ebo no oye den a you stumble but you don't stumble say ebeseo and you don't stumble say enunti we yaba o stumble say obesua mu nyansa enya mu sua hunu bi na wo de aye asensodie bi ade bia wani kohwa obeka say no omitu na mo we amwa and insise na ye no kwan bia so ye be bibia ma na anam ne kwan so anam afamra so na ye de no kra so ne da na bibia aye pepepe ne yetia kwa koto saba no eyi ni a osafata ye da se anopa bibia ni e be san ba biom yes sir yes sir me so da se be ba ansa me fi ma homa ne so no me pese be kan asem kakra regional elections na yekoso no me stress ye Eastern region hadie constituencies ni bebre nsema kokoso we juma bebre akokoso ebi no mabom ho modi bebre even beyond omo constituencies no me stress ye delegates na omo kokoso saba na die particularly on youth organizer for region die engineer Isaac Agoku Asante Uto no so far yo yate nia osun sunani yeda se bibia ne ebesa baby hey yeah yo hey agenda for ukrum Alfredo Jr. and your birthday, so happy birthday going out to you. Samson and Nana Yao Ahenkan also so and your birthday, happy birthday to you. Victor Anan Sweet Ma Abna and okay also so your birthday, so happy birthday going out to you. Best Maakye do Jemfi also so celebrate your birthday and Nebusia Fossy and we show happy birthday. Stephen Freeman Day Star also so and your birthday, so happy birthday going out to you. Ohema Abigail also so your birthday and Awate Edna ne kwakra mu no prophetic obin amwakohene also so your birthday live to be 93.3 and beyond and mo so mo celebrate mo birthday and no mo message na amba ha no mo de aba ne akenkan no also so nyankopon nhira wo mo akoma so ade nyina emremu. So yesterday was your birthday, belated birthday once again to you, Alfred Techimensa of Unia FM. Any one more akaka ho enyina nyankopon onhyira mu nyina mako in the words of Ayena Nado Danko Ekufuado Ghana Mampanyini. 40 minutes after 9, Jakwako Enterprise Seminka Semwe Infantro Jakwako Enterprise ebusia se kuya ya no amukotwa apani pu no wan we ya be we agyabi no bae no ho eno bae ne be sha se eso no na wonte ase sansa wo de ahodin ni nyina de gusu kotwa apa wo be we agya ho se emfidie ne de dwuma de ye ne nyina because be abrabo na duro no
wa na no hu bia asembeto Jakwako Enterprise edi mfidi a yedi dua ennobaya ahodo enti se ye nkate se ye buru beans emo tomatoes meko pepper ena wo pese wudia ye di mfidie di aba eno ankasa no anse wo besesa intute no na seedlings ne di agum eno ankasa bedua ne kama e di ama wo unhia hoden bia so ade ase kane na ne ye afuo ubewie no nsam nyina ye titiriti ye twintwam wo chia obi a ne soro aka no me pa cha wo sei efiri bra Jakwako ba yi saa na nsesam tuo ni nyina to atwa ma wona ma oto e ne kɔ hɔ gye wo de machine no ayedi dua mo no machine no ayedi dua buro ne akaka ho nyina na ma wonsan ka bi eno achi nso ye san e wo motorized rice harvester eno ni nso ye machine e wo hɔ no mo a nyame ya wadom a mo no abawie no menko kan ngu fom ma ne mfrafra bo sesi ye nyina asem mo ye nim made in Ghana mo no so bekoto aboa ye mu prekesen eni ntina Jakwako Enterprise edi machine di aba o de farmer machine no eye motorized rice harvester machine eno ankasa bi twa mo ni nyina mana ne kama wadua mo no so ane brenso se wo betwa no e wo se wo kata so wo se sankwala ne kogu afuo mu no mo ye dede kai se suku ne boa ye kama ko makwala no enkonko sua de ni bi ne mum kokoto eye rice protector net no ne fa kata mo ni nyina so na enye fefefe enu achi nso ye de fertilizer asroto bebre no ade aba wo ba hwa wonsa be ka bi ye wontuta ahodo no so bebre say ya tomatoes pepper eye mako enkuruma aburo na fe jene ye woni nyina ntuta ni bi ewo ye ho no mo a wo ba onsa ebetumi akabi afidi a yede egu no bae so kafo ni bi no ye wo bi ena krokro nso a wo be hyede akwafuom ye woni nyina bi nsekan ye de do ye woni nyina bi ewo yen asoe ye ho ye chi kwan enya yira kwan new edubiase ye wo commercial bank building no achiri ho no mo a sanso so ena adanse fum so ye wo Islamic mosque asen daman so ye ne agric office no ena edi animhwe adanse asokwa adiemra oboase kwantempo no so ye ne presby asori no ena edi animhwe kaswa new market nso so ye wo eye Coca-Cola road no so hono Coca-Cola kwantempo no so ha ubehunu yen 0243 335525 0243 335525 and a 0272 7360 03 0272 7360 03 Jakwako Enterprise de omo abama sisi ekuayo aya konokora keke na Akim State Senior High School so se men kan kire wo pen se no secondary school no de aba bebre free senior high school ba yi bonsen krofo ebu mfumpa de ahim sara but ye de yetim de yetim enam ye adwuma panti Akim State Senior High School say ye bie pro de ato ho de ama May June registration ni guso a ekoso Novdek for no so ye guso a ye register General Act, Visual Act, Business, Home Economics, General Science and afi technical ye kire ni nyina bi ewo Akim State Senior High School ye wo edan kama de mamma ne memo menya ba bia dadwodo mo ho computer lab nso a ye bo awura ho na yakwakwa sua abefo sani yesitie de ani kurotwa wisi a ye hene santemu ehunu na yasoso mu amiemia bie no ye woni nyina bi ewo ye ho no mo Visual Art Studio enso so wo ho kama ene wo food lab edema home economics students no a omekoye practicals e wo wiase nyina ebi science lab nso so wo ho no mo nti skeleton no a mahunu wo book mu ehunu no ye nso so ye wo bi wo ho no mo a fili kadoji wo nso so de wani ebehunu bie achim odan aboabo kwantempon no so ekwan no a mane akọ kotoku ba hema ni fie ne hono no ye wo sa kwan no a so 0556 409040 0556 409040 and a 0207 163787 0207 163787 Akim State Senior High School ni ajo so say hard learning easy passing na ODI electronics nso so anope yemfa aseda enkonfama wom sanse yabani TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, iron, any efie imfidia ye di dwuma ma nije befie no ye woni nyina bi e wo ODI electronics achim aboabo dan kese a ahenkan na fembutu mu no e hwa na wo nso wo bra na bani ni dwa na wo ankasa
ubedi adanse echiri se usika so se nso eye kasa oba ye betena ase ye usanda ho policy ye be chirichiri mu akire wo se wunya ho ntiase a na wo don sa ahase no ahase se uye bi uwie pe abafo adwapade de ko echiri din 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics omo abama ye ho atoyen pa ano heba enso di bitters ne capsules bi di aba koko usisi ne ye wo ya okoto fade a obetia mu saa ukoduru mpemu a wose oye wasere na ntoato ne kasa tenten saa one day oba ne be pa wo tantan so a ubedwane agya no dan mu ho ebia akono e wose onyama oba no ateko bema no ateko unya ano herbal bitters ne capsules yi bi boba a wo ho beto wakote empemu nyade wa hudu bebre wanumu atuntumi didi wakoma bo pedi ana oba ukwa afikyire obi ate wo nka bema adwapade na memuko mama sese akate se nkuruma wan hwe ya enimguase beto me kanfo ano herbal bitters ne capsules ne bi di ama o manfo wa ate modan wo beko EKS Mim Drug Store ewo odan Old Town Zango obehunu ye wo ho oba Ahenkan FM so a wonsa beka eduro ni bi ana ukọ any leading herbal shops across Ghana and also on Sabitumi Akabi 0541 210 227 0541 210 227 and also send number obefre na yetumi ajewo so nyankopon ya domo 28 ya nyame adomo a memede de be na wotwe ebe ya bom frete ni nyina ye UEFA Champions League finale no baso ewo eye France ebekoso wo France nemum ye betena Ghana ha ne yama authentic commentary ebekoso ewo asene online sport and I say Miami Hills Pub eno no asene awisa na ewo enti wadaroma afie twa mu ne hwa ne ekoye afie we nso so hwa ne eko ye de projector gbagbagba ekwa kusi ho na yetumi ama commentary no ne ye de projector we na ye de ba ne de echen ba ko no adutwam we no ani da ho se pane akura to fam o park ne so a ubehunu enti ya me yenhia wo ho no mo na yemfa commentary no mfa nhyehyɛ so kama saada na Ahenkan FM adwumafo ni nyina besi fam na yakɔ hɔ sɛ ne ye adwuma ye bomuo no eyitima Ahenkan akwadwofo onim obia ntwetwe ne ho ye nyina behia ɛwɔ asene online sport hɔ no mo na ye de commentary no authentic one de amamo nti ama me ahia wɔ hɔ no mo na etumi aboa yen kama pa me da se bebre abusua enwumakuo ya da Roma ena anopa bi omubo simpie mi gyina so na agya yen so yenya ahoɔden de yen atofo kɛse na betena so ene obehu si ye to nsɛm ne gumu saa adwen kɛse nkɔmɔ no yedi adwen kɛse ne nkɔmɔ saa adaroma no enkomfa ma wom utie yen woyɛ adwumayini bi ana wabi adwuma bi opɛse ye bɔhu dawuru nso so de ma wo a ɛno nso so oba ye wo akyɛdeɛ kama bi ya de ɛbɛma wo ana sɛ ofrɛ yen numbers no a nkɔmɔ no ne aka wakyire ho nyina yebedi ama bibia aye kama na yakwen anim kra me pacho baby ade no aduro no ahu ɛwɔ sɛ me ye na wobam ye ntwentwen so kra me pacho fa nwum we fam ma me wan na me mom kwan no mumra Ahenkan FM we don't want to am na mu hia no Roman life was a sound maybe we are come that be me no honorable pia from me honorable me ma ko usufo we di mani when you saw them some music that you because they go ho mama you wife who they want to be again who they want no fire who what to yemra o me mu be de ya brabo be fe ne nupe no ma ya pa be ye bie ya pro hiama ya kwa be papa wo sikanso ni medi hia o enti mami ma okwan na won so ebremu ebi ye ma opani nka say fellow citizens I ask you to be citizens. Okay, citizens, not spectators. All right, citizens, not subjects. Responsible citizens building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Opani ye da se yate odini we bi akase free. Hello. Yes sir. Obama. Eja. Good morning. Money o.
Damasi, and Opene, Mobadica Sam the Brain. Down soon in the Siababu. Okay. And then the war, I think to cook traditional area of Boba. Hey, Yanka traditional area, so I say move. Where do you tell? Padaroma. Yate. Yes, from Enko fa semo madia yetio. Enko Obobenko fa ndiamba. Yo. Yes, from send your mupiki eye dunkwa. The intrame mumsi faye bon point me yi so ba hima ba ko pe akola ketua o send we si fato to niema amaya kora papa nya hintia o si ma dukwa eni dunkwa no omo modern no dan so omo nye nso mbitimi aye dumudi. Okay. Aguna for the ye ni sini ye. Yenso ye da si bebre nti eja dan so dia ono so di free aboabo ahemfie anim ho no mo ha e dia aba no me pacho udi na bi okese free. Hello me pacho udi na bi okese free o wadaroma oboba nyankopon hira wade nyina aba akopɛ achemoda old town bedman yentie we oboba ye de nyamia si we de ntentem na na kufuro oboba ewum sɛ aye tam ni twa ntamu mo ye ntebi na e tam so ye ntie frefo no so mama ye tam kɛse no so etimi akasebi oboba na pɛ me kɔma semose no ewiase on na ma me kan o se no kɔye ba akopɛ oboba nti Ghana ha pa zizia no obi akasa mpa na ne rawo oboba de ekoso Ghana ha pa nti ye se nipa kakre bi eyi ne bi bre oboba hwɛ edua na pa on ejomfo oboba hwɛ me ko enima ko chime ejomo nyina oboba ko hwɛ ejomo ye dana ye no oboba ai mari bu o twa de ye ta chi o mu teki ai de ne de ye ama wo mo oboba nti to ko hwɛ ebi mo ne mu anko enoma asewo dwemu oboba na so now ye ta chi o mu teki awo dwemu mpo mu hu omo bo yes we a wo ka se ye boss oboba o ka chi obi wu ansa na ya ko chi school ni ya bubu ni nya to oboba nti je ko so ya ne de enche bia ye bompa ye 2024 nyakopon ba ya duma ibenya Ghana a oye omampene oboba oni nyame de obi ntinto aso yate bedman dia wodi abano no yebenya Ghana oye mampanyi de yebenya Ghana oye mampanyi yeah dio we pacho di we akase free e pacho e bi ni me fefi akwetia mami e bi entie we yo mami chia wa no pay na mi cheti mpo nyina no pay ba hia bla mi chia wa no pay ene NDC gongo kokos onabo alaji chia opa no pay onabo tina chia opa ene chama bibi ne mi ami MP onabo okoyu chia opa no pay ene college nyina e frɛ wo fidie so ntiefo yo e come asem so a wakasa na ye time no mom na ya na wa ye ho bibi amaye ye frɛ opa yate me hwɛ ne ye kɔso o man yi mu aho me he o man yi se eni se bi ase ye ni enyansafo bia bi mu Ghana ho oh da bi ana se ye ni na mami ka sa na fa se enyansafo e mu o hene ne o wen na sa so te Ghana ni mu nti won so ni nyansa na me ka no yes sa ban bi aba na se wutumi bebie wa no sa enyansafo e mu o hin a ene de enyansafo no mu o hin fa ede ni ehu no o man yi mu no kura ya ba ko pe ene mi gidi ye se ye wa hemfo Ghana ho ye wa sofo Ghana ha ensentrofo kuku dampa enso Ghana ha hwese ne ya wusidi wuduma wo papa mu ka sa na ensentrofo nyina ya na kaka na ye nkunko ya nim ene ye hwe ne police fo ye so ho bebo ye ho ban yo ede ne ye hu Ghana ha sabi obi ko wo ko kum nipa twetwa nipa se fridge mu ya chi ni kunu sa enti se wuchi obi a wodi ne ko prison na asa wodi ne ko court a enye yie so hu ye si won kraza ye ko to aba nipa hin na ewu ye please ni enche ba kompo so mo ye please papa so mo ye den ati nyame hata so ne be hu hwa ye waso ne esi ye o mo ye nhwehwem di komo o mampe da samba na free mu ba ye so bi ye bone na se mo an twe na so a ye si nsio ataya fonchani o ji o ebedum ba bi no Ghana aho obi amma yo bibia eno anu se ye kunkum ye hu se ya ne ye koye ni se ya no mpelifo no mo hwehwe no o ma mpeli na nado o be fa konya na ta na na aga na te okay aka ni ye pelo kwesa so funi ahimfa ka o ma not mu Ghana na ni ma boni ko so sei na obi ba wa wo no obi kwado kra ne baba akopɛ ya bodi tweku ana ni pa ya kuni samo chi ni pa ni da o mo ba be chi na den ti na mo fa ni ko prison wo ana please say o mo ni first o
na ebiasim enne ye nya ne hwe na ebiapati fofo ye nya ne hwe na kwa na ekoso mabunu ni den omeye okay and the Ghana hini yako amambo fokan kan say bia say o Ghana ha and our man penyado nanado time sana Ghana chenko wa be fa Ghana ne wo di Ghana ejapade ekosi awowa sika be be oje den ade aye mami e bi e da say e samu fonse ni e so o Ghana ha ba jo di e be ka say free MP nyami adom na nso e nyami adu e very deep kan achima suwa taxi da mama ko be boss mpa chenti o ya se wo ma nya wetre we put chele kan se wa o yo ko fa san ja wo nya wetre na mi ma na wetre ye izo obo ba me da se ma fa mo nya mo man Ghana yes ye da se de bia wo de wa kesu ade ni point mi fa mo da ade so osoro ana nyankopɔ bɛ de ebe tia oka na djuma wo ye mo man Ghana de na mi sure pop na koso cancer pa chance mi da se pa na do nyere no nya djuma na nko yie okay anyere no ho yema ofofro nso ntoa so oh too bad obetimi asan ba bi me pa cho odini bebe akase free hello odini bebe akase free oh oboba ajoja ni o ajoja yinti we oh oboba o ya asase abanyanfa tale anapede ma me fanchi mo tin enfama chama mo ni garaba alaji Mr. James chiya wo mu ina eni sa me nua ba ya wo odan kwanta amo hotel restaurant me send it for nyina me nua anapede adiba ni chiya ene beg one bedman wo su mi chiya me nua anapede me ra ho pa because o sorry anapa na wo hwe de ekoso wo man ni mu a utumi wo say national security for the couple honorable kandapa ebi abetu just say me a mete he ya me nim security mo hwe no me ankasa me mfa me bambo enhye me nsem na ono ye de o man ni sika tua ne ka ne de ono wo fe security so ne de ono ka kire me se me mfa me bambo enhye me nsem ye ko ya na say ye bai ni na wo soro na wo titim nsem bia na wo tumi so o man se ni pe bi kura wo in charge mpo se benu o man Ghana na fe de asese apansa mo sa no ni I know so na arrow o ka o be fi say dia aban we o tan but the aban na ye na nkasa so no deserve say ni pa ba tan ankasa because aban ya to aban ma say be bona ni pa bla bo enkoso na wo de wo ba ni pa bla bo fo mo che say ni pa deteriorate na ni pa deteriorate adan ye to aban ma say wo kwa ni wabusia mo fa me ye ya na ana Ghana no ye mo dia Ghana na ye nya ya dia nti aban bo ni say we dia obi ni wa odaso so na about we say okay 2024 na Ghana for us what day na ye akwanya wo ho manye say ye to abata 2024 ama John Dramani mama they die sa abam poni 18 the MPP phone to me boy Ghana aban we ya abanya say photo be ku mama ade tibia na to be say pressure deliver sister for hospital kwa unya be bi tu na ama for all right yeah that's say bebre a Georgia dia no so e de bae no we got to go man. Jaga, why you song? Aha. Ekemini, why you song? Ah. Jaga, why you song? And on behalf of the team, we just want to say thank you so much for always making us your numero uno. We have another date. Ayana was spending some time with us. Since Ayana no krene kasa. Ni aka nyina omu nu omo hosere. Omu nu omo hosere me ka kire o. Unu nu hosere a onye hwe. Ma be be ka no krene kire sere yete no ye haya Ahenkan 93.3 Maakye. Odi Ahenkan Kwame Yeboa executive producer. Adwempa hini Kofi Mensah lead producer. Ably assisted Kobe K. Kwame Asante in charge of socials. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. En Suruja Bako Ayaka. Nyankopo ya adoma wachene beseneshi ya nyeko yie bu ya baso di anko yie na watwe adwen si so. Ti asese nipa na efom. Eye nipa na ede eche.
Efia. Ampofua. Apomo ko de. Enkofo afiwo. Enkofo afio papa. Sisi ade. Nti wo be fire. Ene etiefu etie. Ebusia anapa nondu abo apawo sema baako kasebotew ena mede ben sama hodre na obete ewo yen kasebo mu ni ti headlines ena mede ba midi e de afia ampofowa na tie lawyer baako ni didi aduzi tamaklo odi atudwa ya watch se achemota forest hu sense wan se ya agentre ha no o se aban na hyeda bo amfita dukum pese obeka no kre achetimamufo na aban bra bonten ni won be chirechire mu ye deputy minister ya washa natural resources so eno so dia to dwa ya watch se sa achemota forest na sam na se ya agi bumu no ni chirechire mu ni nyina da wode aba ya watch se ya busua bi die bi na ye twa fa bi dia ma o mne nyesa aban na kwa akoton emu nsam ya de beba okopia mo nkranza sauta awrahu sam sa brantie bia ba mu wa bi yakunu jajajajajaja na MP ho no mo abekirechire nsemu yankase ebo ahudro mu wo bete emu nkyiremo deputy director ya wohwe TV to so ede ya tudwa ya wo chese wonum ede ne omagu akwa mu pa ya bepe adwuma ama adesuanfo wonum ebesua TV te no awie enu ntinya se ya de sa TV na ba keke akwa da bi adwuma so wo ho pa onmanyafo se chemensa bosu dia tudwa ya wono so kire se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ni pa eni PP amanyokoro betimi adi anim 2024 na ode enkunimdie aba senior medical officer bi so dia tudwa chese Ghana ha se enipa no emu anchechemu aduo wotwe 80% ene wo adwenimu yade ene na chese tuwani a dia wote wo nche no bekom no na ebisa adwen no ate afa so na emu nkyiremu so yede baba yen kasebo no emu former general secretary edema NPP dia tudwa woche se ase bibia manyofo bibia ya beboa kra no mo de amanyosam echechire omani ase asem ebeboa kwa mo de amanyosam ti amanyosam no o se etete oman no nti ebe ya enka amanyosam pi no ewosi yediem na unim se caterers ya wonom no aduane school feeding for no wonom so ebo awofo akokọ se omo na basuku omo no anuane ma omansa na omedu school mo se die eni omanye awiemu nya kura nti wo ba paduane bi hye ne food flask mu ma no food flask no paduane gu mu ma no na so ma ni didi me wo fi ansa na wo de ne bag abo na chi so wo mra school wo amfaduane angu na ma ne ba sa de ne akura na so be hye pa emu nkyeremu ya de beba awukopia mu ewo wanchi Salvation Army SHS entrance obranta metoye no adiawu enipa miensa suafo miensa yesi chance dan pepa ya matwitwa bi no manyasam keto akora ma yaje omo ato hospital emu nkyeremu nso ya de beba sei entosu bua ya den pa na odanjomfo ma ya wonum tontosu akirekirem de enti entosu miensa 5 cd mienu 5 cd and 9 40 Ghana wonum akirekirem ya de mu nkiremu beba ene ye busa question say Ghana akwarie so ya ma 20 Ghana cedis aduane ben ena abetimi ede anoa wei ane nsama hodro bi ene obete wo yankase ebomu ena mede abesum we kase bota wasi midi ede afia ampofowa meda semi kun kwabra kwesti ojinadwa